ena eka ho asem no enti na koswa de ho amane ebon so eba ese de ko atifi mantem no enene a ebo kusu betimi awo ho miamiae na de ko na wiem no ebe pai owia kataban na eno so abo ewo ne potem ho okoswa a kire se miamia bi wo ababi atitiri kwa ibrentu ewo no anopai no fofo ebo a enso wom fofo wom wonsata da na ma na ayese utriso efitafita na enso no na abetena tena pampa me no ka ho asem no wo atade a bo nse afo entunzi nso to eno ka ho asem se na no pai ba bia kwaye kwa ibrentu wo no eno so wo hwe enemu sa koforudia ene ne potem a eka ho bie no se na ewiem hye esusie no besi akono na ho amane ebo ebai ekoso kire se eni asubrane ebeto wo wiem no ohamu nchemu aduanan 40% ohamu nchemu aduanan na kire se ensuo betimi ato ye asubrane akasa ewiem betete eni ade na oka ho asem ede a kire yen se na ewiem hye besi akono aduanu nan begina 24 degrees Celsius kire aduanu nan se na ewiem hye besi akono na pai ekona wiem no ena ode ho amane ebo ba se ewiem no de yenhwe awia kataban nim awia betimi awowo miamiae ebia nye hwema ntem nyina miamia bi na tiye yi a na awia no bi abefa ho usini ema ebe wo hata odobae ne ade ahodo a apokofo no wono meko epo no omnyina am katako bi ni ade na ebetimi ayeye kata school boys ni ade no very nutritious eno no onya bia ne nyina betimi abo eno che se awia bebo ama miamia tisa wono matimi ahata anase wakatamu eko na wiem no sane wiem hye besi akon 32 degrees Celsius just begina aduasa mienu sane wiem hye ntifredo no nan a ema na so papa na kwakogina eye aduasa mienu 32 degrees Celsius na ode ho amane ebo ye no okoso a kire se eko na nwumre mu no ye hwe nim se ewiemu ebe ye ebokusu ebobetimi awo miamiae eye epiemantem kofrodua ne potem ena onde wa mane ebo anwumre no so ewiem hye de bekwa koda no enene oka ho asema kire se no so begina aduono so 27 degrees Celsius eno nene ode ho amane ebo ye nyina se edama ni ha na kande baby o akoshe coat kuntan na jacket watutum no kuntan msakapoti na na mkrum ko fo hwe fo so ma fans almost rew ene bia akwa cardigan pullover bi misrew hwene obesi afa wafande afa ano page na nu nan ewiem bekọ dia asem yenu na anwumre me beda abaduo no nso eno na ese ohye ne nso na anopai nsu subrane wo wiemu eye ohamu nchemu aduanan enu aduonum na Yakobon de bia me ka kire mo ese abode nyansahwe de ne de beto na Yakobon pe na woye enti yefredia na ye hu se na ebesi afa ye hu ene afare ahodo asi afa Okoman Radio 97.1. Slowly, the world is dawning. I need clear morning. I'll sing you a song. My people, their voice is calling. We gotta give a little more loving. A new day is born. Get up, 'cause it's good morning. I said good morning. Got a good morning. ena no pai ye hwe senia ko wankrata ahodo no de obonkrata no enemu nsama ahodo aye de baaye ko wankrata ahodo no na de obonkrata mafa anase mensaka no pai enemu asem no daily graphic was truth and accuracy from truth and every day just say prepare ye no kreka ene senia ne mesiko ndie onde de biara da no hwe senia nsemo de ba no krojen a prepare ye ene no kreka ewom onkoye bosurim ka kofasem mameto omamu anapai anima asem owuri odanim animfoni edanim kuta microphone sa rokasa my friend Mr. Hayford attack Rufi onisi odema National Pension Regulatory Authority onom no hwese obi ya adwuma no kwa homje mu a kakra obenya ne sabeka na odetwatwa no na wankwanko ya adesoa ama abusia ne ma eni adofo ena ma me sene me kakra me light bill aba ena me water bill ena me yare na meti ose debi eno na ese wo ye adwuma na ese wodidi na mabu aka osimu na ekira wo se wodidi aya fa betu baabi
na de hia dem no na watimi ayi enti no ka say ene asema wo ka nyina ne say NPR raises alarm bells NPR raises alarm bells or say nei kokobo kese pa ese ko school afa don so don no assembly please and say nei o so don din boy enka say eye owe nipa se nipa wono mo eye pension scheme senate so no ohamunchemu ensia pe ohamunchemu nsia eye wono ma wo ye omankasa anwuma eni nwuma ahodo informal sector wono ma wo ton omo niema carpenter fo no ne ade no ka ho asemi se nei saafo ni nyina emu ohamunchemu ensia pe ene wo eye senate anase pension scheme ahodo so entine eyo how papa eyo how eye dadwe so man timi sori dwe ho na e say driver ni otwihye no anye bia ukọ senate abetim bia koto ho wako carpenter ni uye mason ni uye shoemaker cobbler onuma pompam shoe ni shoe ni ade uye space to space won chain baby momo wose ni nyina no ukọ a ebetima ye nhyehyɛ ne de wato so na eyo how kese se nipa Ghana man nyina over 30 million no wohwɛ nipa wono mo senate oye uyimu oha emunchemu nsiape o je say your how pa be kakra na safo nyina na kwesi wa ma ne me na so masi mi light bill na me na ho na me pe bandage na me pe se na o ka ho asem se your how esa na ono abe your how de ama potamo tie ne amusiafo. Government invest $1 billion in TVET institutions to commit more funding. Commit to more funding. And I can say, ne aban ehunu say, was enkrofo and juma hodo vocational skills, technical vocational education, and no de ho asamo ba no. Kane no come here nkronkro no na our your friend ISIS yeah community integrated vocational near the idea no mabu no kokosua bo ho a na onitire de beko bia na efie kura sikasem awofo afiri mu emo afiri ba bi ba no eso ate saa mofra nyina timi ekokoto obi okra naturally no obo ade de adom no ne tiboa no ewo enwuma hodo mu onye engineer so ofa spanner ene adnasa wo ye adwuma abaka se obi a osua ne emfie bebre ofa so ene o se hamane na do na oye niema entu nsa se nipa no technically no oye endowed almost an timi ko no akosua ene aban hu se obi a so akọ secondary school obi a so akọ SHS obi a ena mampase ena mekwari media no wura ha no afa ha no osi ha na ne adana education minister say nya won fa passes limit ko D7 nitimi mo ankrofo sa ankrofo egu echire no edoso ena ode ho amane baba say ene abandisca $1 billion opp baako dollar no American dollar ena ode ahyem say ye technical school ahodo nyina wo mo nyina fa hyehyem na akade ahodo a wo hia no say car no hia wonkoto say ye so ye hammer eye den no hia T square ono me eye technical drawing T square no ne ade compass eno no ka ho asem no asini nyina wonkoto tobi na wonfa mabu no ntimi for mo nhye technical and vocational education mu de eba ne say we ya onya spanner onya box bia na ogina ba bi na wasati adwuma na ema owe ni oha ne pressure hodo emma oman no so me bina wie suku onya adwuma anye ensanu dwuma ene ne o ka ho asem no ese obekira de pam obekira plumbing obekire adansi ni nyina ne ma ne abade ne magu akwan mu a odi sika pepepe $1 billion dollar na piso se ne munye na mumfa enye eho niema na odi ho asema ka wose enche wose sika foforo be piso entu de mumma we ni nko na momu no mo ede hye monsa no mo hwe se mo de bedi dwuma se ne sefata na etimi e kama na mofra no ene oman nyina anya ho mfaso no ha asem ne nei odi aba ebetu edwa no nei Fidelity Graphica na ebuemu a na ye Republic Press Madina MP escapes arrest again. Ene Ghana ha mamra no ekire se ne faso ekire what they say mrashebedwafo ni efuma e wo kwan fasos ni minim ne se obetro krata de akoma speaker of parliament san se abre nyina no yese wo ko parliament wona akire na eno no watomra ena oshia na no beka je se me ko parliament na no ada na Francis Xavier Sosu ono ne MP de madenta papai Madina hono papai se akwan wo Madina ni nyina enye ka faso a kukuru ni ade bia no ba opinfo bi nyem bia na mofre ko suku bia na emergency bi ni ade ena o ka se enye enti one timamo 40 gukrum ene oye cheche wotinche sko kwa kira ban so ko gi permit no se ya ma no
se wankojiu ene enei police for years on be one kakra ene ene timamufo am ne ye no ye kire no eye ya na papa nya ho se mem na oyifrim na okoye se na police for din tente na no ada so kwakọ so nyankopon ene kwasi da papa no religious obi osum nyame da bia wo he ne kasa mu ne na futuo ne ade a enti wo hye hwa ne ne police for no kotwa so da no se ne wo ene aju da dam ha ju dware ha bibiara apɛ ju ye ndam na anya pie abonte ha de a ye be yiro na emo eden katachi hwe azabi do ba bia na se ofre do mo be boa ene medina fo mabu no sore ye ekotwa ho hia ye hwa na muntaka asawase eyi ode sei MP muntaka alaji muntaka eti e pono so what mejina mi achi minu akitu e oba parliament chair ese na ezo betan no eso no se mo ode adini mo ode wo mu a nema bebre ne wo mu oji allowance city allowance ahodo committee no me ade eno twemu a mamransa abo ho ban ti wo ye nema bi sai ntimi eni odimrika fa ne driver ne as kama yanko omjina hwa ne ode fu TBC ho owura sonda mo kramoni nso minim na koka cha pa no se besin nsuro omtimi ne ohu besin eni odi na chi jon ne kamo woni si e no transport driver come on oya eni VAT ni susu ani ejetu ato ani Xavier ohun se etu mo kai ye ko school no krama ba bia na onko school ana onko okisi ba ko school ana onko enti ogro ni a kire okrama ofia ha wa hunu ena oyeso okubafa ho krama ntano eni obae ohia kisia ne dua poma no no kita slate na hye na motom no ko school mo amanyi kakra no se mo kai sa ina eni o chesna okisi ba krama ne bonu ohun se etu eni papa Xavier otikam nyu hom se etu ye na menya me ho afadi eni ni fie ti do ho na Sam George pram ne go pram so ze bi iradan pa ro ba ye boje so na mpacho iradan pram Mr. Wedi Mr. Makakakra enye se bia meye ayi no abe mo amia kompache adaroma meka bi kakra se ne pepa nde be na meka no o se ne dan pa ro ba yi ye bo abaso so ya de ne ade na fe de wo de besi ma she badwa fie ene ye be kire opa mo nu se emra batan bo ho ban ye community clause ahodo a se opeso kire ma she badwa ne na no ada na speaker of parliament eno kasa kire se opeso kire branch na e so fa emra kwan so na ne wo ye de na ye se opese ufa kwati kwa bis na ufans na oja na akoso eje ta na be dia ye be yi yemra boy ho ban no ye be yi ni nyina ne afi ese ye so antikoko e dia kire o nye sa dia fa kwampa apeso ufa so efre ma she badwani no na wontimi mfa ne awo no ye nkoti a ene chese prosifo ekon kwa mate se ati asanso minimum we dem Mr. Sana mate no enti prosifo club on ho ban we ne guard kreja ma chense wo ye yi wadi untimi nyu adwuma yi papa sama papa ya dwane keso kwa na di kan we so dwane wa dwane se na unse ekosku no me twa wadwura ho keso ka dwane dwura ho nanka anyway empina da for me nanka kita no kan sagu na chi ene handcuff ni ade ni nyina wa anya sama papa ya dwane dia yetetete se ya chense unye prosi ni biem efiri na ekro unye adwuma bia carpenter na se mesi akokoye na emame na maso prosi ni eno enwa ma na ebon so aba yate I say we hear Republic President A new day is born. Get up. Okoman Radio 97.1. I said good morning. Got a good morning. Sister, good morning. Okoman Radio moya je. Yo, me just go about to my pa. O bomba ya pemno. Na mi shira be ni my pa o bo. Na mi shira you don't nya wani in some can nya ma be be ha ya. Slowly, the world is turning. A nuclear morning. And I see you. Sa sem we am be kan hu hia me pa o hwe the new crusading guide the chia enei edan chenchenche ne si hoi ene a church say Ghana First Company Limited enei ode ho amane baba say investors save Ghana First Company Limited and its contractors. Sa Ghana First sem meka ya eno ne contractor bia anasa adwuma ko bia ya o so obo aban enti osisi ajanani ade de ama ban okọ credit say ayi amonochrome ebisi ho okọ mia Ghana First no esisi ho
or the contractors ma contractors no was mo kajangum ma mo nya ha mo si adan no no kwasa me say abra osisi adan wie na ka say odis ka beba na afi de papa fa ha no awura ha e ka so ko no ho a ene e ka si ase hata ene ene egu ho ene otim ene mayi hu ne ho na bi to no nyom na bi bu no more papa sika de ko aja na matem mfo na ene say na say wo sika wose mum sika dada mum bibidi mo ntimi mum bibidi dada enti ni nyina ne say ene papa yi ma contractor fo si adan ya sika ma entina aye twema mentwe to ko bebe bibira ajanan bebire ho adru stages ahodo a waje sisi ho ene investors ahodo ene no makom ho bo mo hwe se o betimi aboa ama contractor fo ndo mo ko hye mu no omo atimi ade omo aje sika na o ma ye bebo wuram sa asemi de ma process ahwe story no na we de kanima asem no na che bo wuram ne aka mu nsem na kasa e de akere ho investors ahodo a wono beboa na atimamfo ho atimi aha na contractor ahodo jana ahodo hwe se bu ha yesi awia ne sa ka ne makakrakra na kasi we behwe na ye disaster yachi na ye de ho ama na ebo abebo eno de ho ama na ebo ba say 2024 is right time for Dombos Baumia to lead MPP enei Raza Kojo Poku eno de ho asem ba say 2024 ni a 2024 edi ne mebe abredu we di abredu time aso say Dombo hwe MPP monyuko na nipa me so mdin da so dankwa buzia Dombo dankwa buzia Dombo na anu ya da no kiremu a mampani aju kufuo mampani dada kufuo mampani dada kufuo ore kufuo efre buzia ho no chesa asante ho kon eno no bedi ye na anu ya da na dankwa kufuo efre dankwa ho na bedi to fu se bedi no kwasem se chen saade a ene yanka duru bra wo sa laji Dr. Maumia ene ono so ofro no gina ho de ma Dombo fo nanka achepe sanse suanesi mano a ene yonuado na ene no wache na adwen se delegate befa se party na befa ndie etujo omada ena obasi ha Jospon Group wins 4 awards at the 4th Ghana Business Award na se ano ye Ghana Business Award ena ode ho ama na ebo ba se Jospon Group Zoom line ono mo ne baby ho so okra yi de say you turn bass no ne ade ena company ahodo Jospon Group ebi ne appointed time screen printing no ne ade papa era Dr. Joseph Japan kwame Japan papa ni nyuma ku ahodo bebre na se kura kofa FM ne original FM no ne ade nyina Metro TV nyina abedi na fa ne oginam chenchenche pa na o chere se na se amogo award Ghana Business Award the 4th one 4th edition onya award no makoma 9 na nsakoka Ghana Business Award okoye no eno ne ene to so 9 onso nya award 9 chere se 4 ene wakoje e de aba e chere se na adwuma wo ye no so ani ewo krom ha ene ne oka ho asem no MPP ene ne wokasa e de akire IGP dampare ira doctor obaye obadwuma na nua da na mampanda mama e ka se 1 million vote fraud bi ni ade adaroma e mane nkotra e judi bo modia koyire no denden no mra na betuso na no na e famu ama na ebo e be boy eno ne ode ho asem ebe asemo ena ne ode ho asem eba ene the daily searchlight ene ho asem on public sector employment Akufo-Addo Ofurata clash ene o chese Ghana mampani na dan Akufo-Addo ene one Ghana fotosamfo hene eye yura Ofurata Ofurata ene o zabi me no nya adwen o si emfa nipa we na yema o se betimi afa nipa ene no chese wa clash ena chese oguso a tikro no omunkotikro ne ma bi mu ene ne ode ho ama ne eboba ni ba bi kokonya ne fre na nem edanim goyi ene ne ode ho asem aba no NDC only good at propaganda. Dr. Bawumia speaks on economy tomorrow ene ka ho asem say NDC for the omde bosire mo kan ne ni mu kwa propaganda obeka ma ne pepepepe no ni me ya Dr. Bawumia ene ka asem yo ento say obeka economy ne ho nsem say ne sitie e de akire Ghana for and price MP majority and minority back anti-gay bill say ne working and price MP yera OPK opoku ansa era ansa poku and o ka say o say majority ni minority nyina o mjina anti-gay bill na era Sam George na pan for the akoton o mtachire pampi etachire din tachire ne tachire ochina chi nyina o mtachire din say on mo hwe e ma se be nkrofo bi me enyamra se bete san fan chire nene oka ho asem na no ada ene ayi create say Russia kra asan to atwe say omo fama hokra omo pese eno Italy kra so aye say hey
your parliament me no lower and upper lower for jail to my upper fund ya to aba say ye metie ho asem kra me kakra na be ya kono ne ade entie na ka ho asem kroma so de we ne ye ka ho asem ba ye won say Okoman radio yes ye ka ho asem bebre san say o yes akra ne ho akono ekonipa etumi ade en say so ye ka right obi a right arabes so be ka so mo right ochina saa na oha na obi aba say sebia gentle form agina say you right ni say ye be same enti mo ekwan ni same ene ye ka say all right no e wo bedu na ahya na ye all right na emom no so be tie si krom ade ohwe Ghana mamra na criminalize ade ndada was there be change na ye nyim film ni ma akwan na e be kakra no free be bestiality nipa eni moeda na mo so aba say so no ye nya konoma emoa mponko eni nwa na ayi oko Australia ebi ko brutal na yodwadware nwan na ona koda na onipa sebe madam ne ka so nipa bi wan na so edin madam fu ne kan o wa hene o so nipa bi wan na so edin na sebe odi na aba man wa kono so me sebe me sa na ma we na eso na ebi so right na onipa ko school do ba bi a se na fe de se osinyakopon kura ni osidi unti ase enne o ka se majority and minority backs anti-gay bill tani ombe to abana ma na fe papa mo ka sa bai masiba dwam kasamafo se obe so beto no in public open cameras is so enti empia honorable adi na ne wa sorry na odi a kire o manfo se otu e be hunu na aba umpeso aso na ukoto so microphone e so ma ho enti asibe kwa no ke mom kwanom ko ompeso aso no mko kasa se se ye ntunyina he me nto no he and then yes and as for the wa dwene e koto se tum ne de amo awie dia ene ehwe ne to ne otuma mufuo pe oche bo ba besre om so om to aba ma wa omatimi aboa na apart ne kra ho ayakono na otimi akoso a ene wo atokese ene ne ye ka ho asem no e de a kire wo no ene the Daily Dispatch ene ne eno so yensa aka wa ha or say NPP 2024 flag bearership as per his yardstick Alliance should step down for Preku opoku ne kan raza gopoku ya abranti ya say ema yinkoi ba mu yankoi ono ana san be gina akoi kasichire no aka wo okasichire no aka wo o say ne hwe na nya anka papa de say Alancha Martin trade minister enyina nchen kra no ma Kofi Kradua Preku kwan na omra gronim na entimnya hwe o say ne 2024 flag brand ko ne dia say o man kwan na oba enne o ka ho asem no NDC want police to investigate printing of 1 million extra ballot papers. NDC force then before mo can the cry just cry do cry it evidence based bibia kitan. Ye radam pare bo pin ne bra ne bebi sebisem ne beto to ya no na ne enim no yenso yemfa enche say ampani ampa say 1 million vote no ne ayeka ne yeka ne SBB so ne friend so beto boaboa na ne SBB so enim ne yeka enye bosrem kan keke se ehwewie ma na keka nsem se ne yepe da bi wo de bra ne bebi sebisem be fa yeko ne kotua no na investigate ene ho asem na wo de tudwa no Oshe paper mensa kan ya yo or say 499 law student hail parliament decision publisher the Ghanaian publisher no dey abetudwa na era for your markings some kan afutu the fisherman or say the learned fisherman so also no farini and then akwanya ba amano chance have friend and papa couple so and they wetima kusuku abe lawyer kinchinchi na wetimi gina parliament onka se onyemra shebedwani na asoso osan farini ene oyini say to go in code go not na cross wa ene enya grokra ene ne okon asa mokona omudu o mafashe no na papa gina no mo tonyom okwayi aso paja ne ma agi so a efe pa on the rain free baby ofri the rain free nchi kra ebebo na mana konim ene ne odanim parliament a share Ghana law school say manipa bebre metro so weti say na manipa 499 eye ahana edio kronkron so mo nkotena fie how o matter forms o masua de classes ahodo no ma betro o se ma fail de e wo teacher ni nsem o so be fail wa e ko school obeti ma hwani ma course o be you as a pro senior wa share o so betro o betro say yiwe bra no ahwe na ka na tai say na akra o sha chalote ni ko be fa so betro de bebre ene o chere se sankwada Ghana 40 mamfo mo peso lawyer fo no momfo nyina ngum
mufo ngu de se canopy kra mo no nyina se na omtena se no munsu ade classrooms ni ho konwen o se wo de pe baby plastic chairs bia na mo chen kwada na de no nyina me we na mo pesa afi bia mo becho bebre ni mo yi mayi bebre afrim na omoni ayom ya no mo nam o se no parliament enyin tum parliament ashom kete se enei mumfa wo mu na mumfa wo mu engum. Over 70 MMT buses reportedly left to rot. The inside newspaper na we abano was say over 70 Metro Mass Transport Assembly okay na mo baby hwe say nkrofo aba scrap for car ne bi wo ha me de minimo hwe car na mo kwanse na mo nkurase ne ade a ebi kra sebe agija chanche Metro Mass na ene e chese ne hama ne pompai ade a ya bon o shomato entutim se bi wo ha fan say we ni engine ana ne clutch na say we bia ne time na adwo entutu clutch ne free ha e de ko she ha unya aka ai da sisi so ha ya ebe kwa ba asinema ha ebetimi afa ha na nam ha na nkura so mango asene ade ni nyina eni a so wa bon wo hye ankrofo betwitwa tutu glasses ni ade a ode ko afi de wo se emu adioson ene ne sisi ho a epro ewie ebo a ebo no enso to a epram no emframa ebo a efa no na ne ode ho ama na ebo abo ede amayen ha wo Economic Times a eno ya paper from hunu kra Economic Times and say 2022 budget to be presented on November 17th eye bosumi asimi November 17th and o say enei ne that do so no Ghana eye sika konwa sika obekbo ho ama ne bo no ode bekoto na shebedwanim na wakosere wo mu na o mon approval 17th na Iraq no Friday mfoni da wade ko the Herald and ode ho asema bai set to host breakfast meeting with employees this month. And next net, Euro Freighting Crime CEO and Director General and Funi Dechri, Papa Yokoni, Ofritafo, and Atafuni and Euro Freighting Crime, and ne or Dechri. No. Nasemina say, or ne, a numeral no ABC, no breakfast meeting. Sebia, a Quapim Han Oba, Abia Vladora, and I say, Regness and Watch, so na a numeral for near Adeno, Namakona, or no AD breakfast, or no Abitia Canyon Kutiaka Manehow. What the answer was I just about de laughing to Gugu, Nako, na Utim, Nene. O chiro mo ha ne say na maka mo ha e inside e be ye ya yin say na nyina no eye ade chire papa wa ya de pa obeso sniti mo no un say mpuntu koso pa ne a dwumakuo no kwanim say e ba inside na ye ton kra de ama na mfo mo eye mampon snit ai anopai mama mo te enka ya mama nyina chen eye snit adwumefo amo ho nyina anopai ya mama chen wo eye snit mampon na anopai de monkra mami royal enso so ono ewo Kofrodia ono Senate Kofrodia region anope mo achi ene ma me reta afanyi ono ne manager owo Senate mampon anope one oma no mo nyina ya mamachi monkoso amadwuma mo badwuma pa madwuma so eso eni kama ene we Herald paper ya chi a saade mo ho asemka me kwa madwenchire o wose Kufuado's naked pictures, videos and messages in Canadian hands. As traumatic ex-girlfriend, only where Sanse Ghana and so on. Why are we always in a hurry to destroy people? Why are we always in a hurry to tarnish people's image? Sebio Oyaman Penny Yajitum, Sebio Kaframani, Onyudia. Say a coban sacra, Yan send Yere or Fadimu. Nema Fadimu. A Kuford Busia 4. Ni rene abusuafo ne nsenom yemsa se ateti Bennett abre wonamu we are just bent on destroying the man say and an picture naked say bio car for any pain atade a e de na kanye nakedness enti say bio papa panimu say oni pa akwe smile say kone kotete na etwitwa ne bra ana say one abo tumtwa so e de na be free maba ene so pa so enti le kwenye nto no kotene fi say bio car for enti na ede na nyanya kra se adwuma de ukọ aban mu adwuma de enye permanent o enye permanent aban mu adwuma enye permanent na Kufuado hoyi aye so abro so aka na 3 years ana anu mebo abro so even less than 3 years ana asante corrected ena oye na shebejoni a emfie 9 ukọ adu baabi na de si ho ana se utimamfo gya akwan a asi oye minister the same thing enti obi beba beka say minister we do a good party aban onkonto aso ana dabi
na yenu ba ayefe pokwa e ka se o obi se Dr. Ndum Dr. Kwabadu fo no ne ade ye papa nuama donko no onom ye nkrofo no ntima bobew pa wonum de na so aban ba na enye o ma ban so saafo nyina kwetena fie na nimde a won nyina no kwetena fie nya adwuma no bi na ocheche na obo samamo keke papa mo ka se Ndum na oyem ayini CPP ni anso bete ne party ni party ne sekra NDP ana de say PPP papa preko aha sa ayi PPP Progressive People's Party anso bete no CPP ni samoka ya enso papa kufo ban on ne ya adwuma public sector reforms ana etete bibi etete sa on ne ya adwuma what am I say ye be se sa eniema we nyina no emfa kokoni dokun mesi table so enra nia yesibia omde ye NDC no ena bia ye na bi de photo ni mama bon chen na buabom ehun hia o etete ha de agra na gay crofo de abe wantan ye kom eno na ese say are you ready for it etete ha nkwada won ko school nua se ena ese ni yin kwada fi nua na se ema ekowo a onum nyampa na so space ni ho na eno na ese ka ho asem tan say o man team no eni so ni so ene na na president o chebe tim Kevin achi no ebe ye man kwada na beto aso nteche se oba ekowo a okowo bibia mo man nipa mo man na be so mo man no wanya president obe police obe doctor obe soldier ni obe tim teacher ni fita san kwada ye kowo ma omnya emma nya ba bi na da form na kwada nyi no te a obenya odo de amoman no obenya tema de amoman no mumie nya saade a eda ho se wabroni ena eda ho Akufo Addo ni na Akufo Addo take pictures videos messages enti inana de mampani a eni so di nkomo fan so o ni pasable class et sample a so no no we should give him the chance but mazie ena oni pa bia no o boni trim se ne mi koye ni minim papa bia bribi ne de ba out ekohe no oto na kwada na baba wana kwata na so no so mu no yese jese wa set camera in fan say we ena onu ka say indecent ayese bia ka mu abontin fan so na kwache dem enti say ya bia sika say mi na nkoyi ana say obi na say oko what mention say enti be say sa na ma we ade a wo say eti sakra anyasi ni ana ya rehu ye rip eni o committee ye Yohana Bill Clinton minim games American President Bill Clinton oni Monica Lewinsky osi wa fan wa mpene eni hon sensen bebre we die mpanifo mi no mto mo ase ena akoba ne sa na ne da se mi baya metiye asam kan papa yi ama kwade aso jagu ni fie fan sente sa akra be hwem sente sa no na ne ire ne man na busuafo yi afateti ni ohamu yebesre sa na ma wenum de momien so say ye say obi egu bi hu fi ye say obi ye say na obi ani age na obi bose ni ade aye so apa so a enti ye de beto atwaniti e be kan say bi afia konwan no no akakura medamase medamase ana say so timi kokodu ne na yin de say ne term a no kwa so akota ne fia ko nananom ahunu enti momien nya botre ne nya trying to destroy ebi ye mama then bi ameka say some before kasa na o kasa na NDC ni say mama en say amaka say mama NDC ye na Ghana for your da command so mu fro na mumra entu ya ye wo de eno a hope say ado papa no gina ba bi ne o say fixing the country movement was there no mom press conference and say no ye say togbe fiti asemo kan no emfa kwan mu na jo mama ko gina kuma say ye the gold ye kwan a na okogina so na say ehu hia enti emfie nan ni akire ni a akonya ne kam da bia ba mama din ti mama na ye de ya stick ye de measure quality kana force mama na ndi se adwuma so ni omunya nchen na bi pimra enye za enti aba na ayo de nja se mama kan se enti ne mama kan na o cham so mama na we kan se enye mfasa anchire man ye ni obetimi o cham bi ye kan wasem ye bo abodin a na ye de no abo abodin papa ne uti azie ye ba ye radio ye de yenke no obi kan no obi ye fam de ye betimi o chen bia se okomanfo de se no mbe omo de na ukọ anim tisane ma we nyina ni se ye so san se
Congress go conte enim go ase ne nkruma fere amampani enim go ase a o echebi mampani o yakropo mampani kentampo mampani o ye Ghana mampani Ghana enim na go ase tie nya say sacrificing and obia pentem breaking news obia pentem yakasa on the kan na ye den social media kro ye dey say krofo so dey nya sika o krofo dey turn ye mo board shoe or the antade no dey gu na ye ni for sale oni sika o enya ne dey o ye so pipe no friend run Kevin obi so pay ba che say o si bia 10 Ghana no dey money pan 12 Ghana when you 2 cedis o dey what it so and I say ya hwe Uber oni taxi ba ko application no ye app ne keke no o do car kwa no agye dey atoso no dey bia be ball cam no dey bia gu phones nto na driver na ma ebo ama otimi hwe o cars se na be ya number bia say so be nyina wo hunu na ma che ogye dey no agye wo dey Amazon Alibaba no ni ade virtual shops oni hwe eno as app no credibility why in such a way say security features ni high into the credit card quarter there also being to me hunu and wa sign for us what prescribe this is what this is used for Tony G say this is what we are talking about. The opportunities are there but we are abusing it anyway that is just me thought Kevin I don't pay me watching Chairman, today. Me also Nyankopon adom me ho ye. Weekend na yeshira nton canal phone off. Okwa ahwe ase ni bi. Weekend na wa hwe ase. Okwa all time ben. Oh, yenya na efi ha na ekoye. Okay. Me vibes ne finest. You know, oko street carnival no. Na me kan you know October 1st with me for how. October 1st on zena ye bo show ni nyina wa hwe ase. Until if you are around was it for the me say have on kwa be come ho. Na weekend na grow but nye bia uji wani kakra. Say oko ayi so for you know there so. For you know yes, we are na more for you know. To weekend here udisi here in fact o papi si ase agoro go be me papo si ase o ka mo ha lo ba you know chama weekend na great Yakopon adom you be a fine round so me ko sorry kaka okay you know o ka sorry me ko Pentecost oh okay ne wo ba mo hina si e wona on say Pentecost no be 5 na town you know ba ko dachi e na ba ko ba mo hina si ha ana ba ko ase ha ufa akufurudi down and I'll do Senai Junction so I will rem kakra na baby ko asana Toronto hono so bi so ntino baby odin we hina odin wo na nyanchuro odin me nyanchuro me din ye say dey we onijefo okọ na mu bi na okọ obi anu ankasa onze obi ne me kasa mo so am taye say mo afa na mo ba na mo mra ni mo sra ya na be kan ya hono o ye dey be na mi say nsra hwe ejoko ani mo ana o techro din seven ma sasa na jami ko ani mana bi bo mi din ade but kakra enti o chom so be sra wo but every pem ma we kan mo na den atwetwe ko ho ne nkwada aba enya baba bi na di na je say o ko for conditions say one masra me no na me a Presbyterian me na Reverend Majority at SSD now one of Presby open as of one penny for he was part of it but I think me in last time we called Presby was in 2014 and I feel na omo hwehwe was omo hwehwe me but me page say feel omo hwehwe Presby Dabi but I'm not offended about it because no make because obi afimu nkwaje asem ne yekan yo sure na ohwe ne Bible ka fa nkwaje ho a mo amya ahwefo a ye de akra na hye mo nsa no sure sakra ne bi yira onyakopo be bi sefi ho insa kwada na ye Presby ni sati bia bi nti se ye yade se ye adwuma sem na bi a abua fa ne so se sika sem se bi a wotuko na wo se mo ko hwehwe no sure titru na se nyina ye Presby before ni mpanimfo ko hwehwe no mama hwehwe o but German ne mama call Pentecost near one woman anti diner this year this year Cape Coast I tried there Cape Coast University okay and one Sunday bin ameti anymore one baby I start you know no okay I was sign broom set to be sure I papa bi jina ho no mame mom ma start to be jina ho but one obetwe no so my brother michao nene wan kwa sorry I'm so manko also call me Presby but I said meja kakra so and next week ko jame agro
Me one Sunday following Sunday we fear no buy. We can feel no sorry me copies. What transit What transit me mama ko dware to mata we and you ba English assembly here was here. And Sunday be adu na obeframe na yeko so the mission be nsa so ni bounce me ba yankomo bom ni ade a onhwe na maninka na ade Oja oba na bema. Oba. On say sorry the oba na bema wani aka. Me dey oba wani aka. Count there. Me dey. I'm be honest, you know. Oba ono di mija no. And to be honest with you, chairman, oba no. Ba wokunu. O dabi. Na odu sujani a. Na nya sam na akofa de aba. So obi wokunu ne ma. Mo fa ko de nya mo ba nka ho. Eru ko je obi wokunu so a, duku na be ka say onso. Oni ni kunu ba sorry, obi ni kunu. Do eso do jabusia. Na ebie omu a bedidi ene e pon Kofi ni didie na wani ka chairman osujani ba na che wonko e bonu bia ho de very kind but and chana anti-dina fear call say o te Cape Coast ntino as na enshada ma mi fisi na ba ne say no ene ye dare no do ja no so amefa wanko I am friend no or students on the nursing training near there ntino or student you say that boy on say ben they all be mu here on say ben English ni bi they say me ni English uno kwa ngo say ho say ko amorokru weekend we kwa sure as na we cure say why me movie wow uti take ni mana so jira bunya branch ni form we wanted wa I just the same weekend no na a great committee occurring council nzinya isha osafo yo di nkomo kakra adefa senior enne ejuma ebedi ni ade nya edi nkomo and as the league na started ntino edi nkomo ene ade ntino we can me hu panso Saturday na nyumre taba me fa ye kono na hu te panso ba ono ba krom but na nya na nkwa na mso ntino pa ncha weekend so di fine I think Rose na net phone Rose okay ntino ncha Rose answer Rose madam for pa ntino ncha Rose ntino chairman weekend in there vibes on say heavy assure us that wajin ndi on chairman vibes spin here na ne dia no pe no wa ku si nche na je say bibi I fine ntino menena na osofo nso by the boy ono nso ade ayi ni brodo ni ade na musa that the brodo na mu ni ade ntino weekend na fine yemfa na meka hwe na nado nsema ba ya hwe pepe ba ya na ne musa no me mom de enye palatable mami the Herald Akufo Addo's naked pictures videos and messages in Canadian hands. Chairman, are you surprised that Herald are publishing this story? Have you seen in the Daily Graphic? Are you surprised? No, not surprised per se. Yes, so. I don't make us say your man penny who any first. Your man penny and ask me. Yeah, man penny our president to level. We are reducing this international very credibility of our president. Sure. And me just say and some fata. Oba say wa broni krai, say wa broni. Ghana for the na no o a year or the say dey 17th November or the say a year or the koya. A year or the koya they say no me can budget. How much you as our broni budget? And this was a sorry budget. The kind of politics are Okoman everywhere be airtime. Radio so I always had the relevant questions. People think you have been too hard. You understand? You ask the questions and you demand the answers. You understand? We are parliamentarian now. You have to, in fact, a friend is saying, probe issues. You have to interrogate issues. This is it. NTBB bar we a bit what for a bit coming crop for any saying. Then a bit free my bank for so bang na ekobase won Susan so be a bad saying. You need to look at all this. Debi ameka say on mine ankasa mu ankasa yare. Because sen na alka your nkwada omugu classrooms are sebi omu need desks so te. E man ko wo mu nya baby nda ya kwan we are complaining. The question teaching us say we enye. And so why must we waste our time, resources on service Niyama emphasize there mine? Yes, it's the president, and so what? Say why or say your friend is saying Papa na repunana. Debbie.
Look, I know me TTBB says one on the pictures be sell no so me says oh yes uncle for be so I don't know now the mistake ni say obu okwa no isu oduro and na obu ho a obeba boko ye na mi ahweye na so bi aye da bia me ka kire mu say munya hweye monantie mu modidie mu monsano mu monafofom if you say onipa na oben ho no ye correct here you can't trust we can't trust ourselves sure uni mo bi adwen bibia onyankopon sem sure edu ba bia ho adwen na abefa se na bi esim hwe ha yie sim hwe sinemeti asi yie so what am I saying in the sense national security na Captain Smart HHM say they didn't do well for the man that would say one come kra or chese na do chance national security won so warning no but the president is present but do baby see shenekete because Papa Clinton be di akonwa no na pe ayi cell phone BlackBerry or patch some no there are special phones meant for the president and now be use or patch also the man back they said no because it will undermine the security and integrity of the American presidency and I don't know how national security Altimian national security minister you can saw no so dey but you see edru ba bia ye mpanifo no sebio kafra udru ba bia so so hwe wana motutu no kwa me abranti go yi me se me ye ahweye wom se nipa de so o hye ho se me pese me yesi na de so woni so a but me aye wo chairman e man omo ho amete and me hwe priority 8 hours priority thing ni post on Facebook and also any Sarah Bruni picture this Ghana beyond aid and as the almost president by return home no return and I think normal you're part of Jumedi and almost Sarah Bruni what picture be try and priority 8 was saying that even a big opportunity to even meet the president and have a picture with him. And today, internet also on farm to social media now. My girl, too far because being in a private jet, presidential jet, no money for Tony. I think realize here elite. But I think going forward, we should take a very big clue out of this. Sure. Take a clue out of this. National security minister. We should take a clue out of this. But some man who kwanya you always say you e nipa de sure me ntout me ho e ya hweye sure anytime bia woni na ho nipa de untim din fonso bia o ka asem fonso emi ma ntumi biem o mo ne dia betimi agina no ne me e ba ye some ka ya some ka papa yi wa mama mi aso jagu fie ne ne be nam fefe first lady ne nim sire but e bi efie no because on ka sa papa no ho because 7 no tifie dru ye ko ya homegiem ye ko retirement anisa the next 3 years wadaro magana for sure nyamudi sia e koten ba bi what am I say nana no na ye mba yiko ba bi omdo be giant grandpa grandma ne ade na ye ko vacation ne ade nti say etisa anas empo ye ka say entisa empo a fanso de entisa anas etisa whatever it is we are not judging traumatic for the family very bitter moment. And I'm wondering what the family will be going through. Chairman, I think one Mr. Hobson Adoy and also as Oma Adian attention too much. The kind of response Odema Adiano, a man Magana Fajun because any Sabio say BBC. Let me tell you something. Edu baby, Unipa. Yenim se Kelvin and Sahano and Chobebo was trust here. Edu baby disappoint people. And most trouble. Uji na o fadwini ama ukojina bunkata manso anko yi ama party says there's so national security and every can them so airport no airport in every airport them says there's national security and every correct mommy all I'm saying is party no enye ba ko for dia eye party a eye tete party aba bedru sei na wo mobi na papa mo ampakra enran sama no ka sei no na a very unfortunate. We hear press conference no video no. Talk about fiti kasa no. No ne ka say o me kukuru. Suku ni free honko no. Eye krobo hene. Nene sakite, I think so. Nene sakite. Sakite. Yeah, krobo hene nene sakite. Honestly, esi ha enye de amome fanko na menya masa asemfanye bibi fufuro. Voter region eye aflawo hene no. O say obesen say enu February India. No more be a man koda ni kum. He was even referring to the education minister. President Asmo Kenya. Out of context.
papa no na so hwe oni ana oya no the go we na no ko ka kire something say afiri yakoto oso akonye no bi president bi edi o de share ba akoni ala on the free president ne nye ne ne omnya de esire na opem na menyae na ono free pay nye na bia eye nti bia kwa me na esen ka bi pushing the president ase bi de jaba em say we de wait I think say and they left it as it is ama a joke gone bad. Sure. Though president is not a joke matter, but I think say Okano in a very mild way, in a very a friend say in a way now it didn't really mean say also I or me ultimatum and on koye. I think say that material time. Your mama mpani kwanya na. Obetimaka so nana. As I'm the microphone ne fire. Yes sir. Na me ne kwa me ka me ne ase yedi komo na ye ma humor kakra bom. Ne say na say o me ultimatum ni ade de. Na ache won koye ene bi o cancer na fa che me. E bia me hu ne refrain na bia many pa me so ni ade. A simple way. Jama, don't you think that the communication team of the party and so at times self communication Temi. Who tell me? Me tell Chairman. Sika emma nipa ene ye ni so ne ban sesa. What them kind me say? Sika emma nipa ni so ne sesa. Masesa. Let me tell you. Another partner opposition. He was angry. Why am I party say posumo nya kakra or family say we ho aje or ko MP ho aje. Enti no communication no let me tell you something. Yeah, the politics is church kakra. And this time election 2012 and 2016 the approach was different. Now Professor Mills house to house. Pancroforcho mekana mo station bi wakra or buy nobody me attend when I'm coaching get J a year de kitano and the coincidence say what does it? All I'm saying is house to house ne campaign near the stadium Sakayan 2016 what happened? Those for Mahama, one for Mahama, you see Sarbe Nipano Abba Behunu Sebe dead V8 Mutinade. Uncle don't be far about money team politics when I die at V8. I die at that Nedana Wakotonim. They were comfortable. And unfortunately, certain offshoot groups so buy there were and Nanado 2016 was doing house to house. Sure. Until it turned, we said no, I must appeal to the people directly. Or what damn it. Or then start to do any more TBD. Or the Kunuadi and Sway Wafa or Chikalipu. Yes. It worked for him. What did I say? Nippon Menya Port Escabran and part. Extravagant spending and lifestyle comes in. Engineer Woking, I do way idea. They could have come out and quickly give the president a chance to quickly retract it in a way. Even the communication, MPP, I'm kind of communication director, right? Honorable Yabuabia Samuakano. People have a lot on him because in the style of communication and Gazano. Anytime I was in a press conference, so instead of him to address issues, and I say, in the bat, he says, yeah, upper strategy, they are clear if you're sending into the team, but you still try to hit on it and bring people in. And also, no more position, also attention. So, as I say, me by Uncle Kanaka, and fine. But when you bring us in, you say, we're not responded to it. Either the neutral person also will be interested in issue never. So I think the communication team no emotional restructuring be and concern election member and I'm sure and I'm not surprised because we share constituency mukana we share communication team network constituency mukana almost almost the same issue by now from the few say oh Friday your pan ebe kasa Kelvin on ba adwea me shall say ye kayen sem a they say ye behwe ne kayen sem sure and we ha and actually be din komo mate na kayen sem and manka street light asem anka got asem anka fadwa so asem ye be ka sani e be si aye abatan ne ade Chairman, how? Opening, and Hakra unim. And we are saying no jape 24 ball. Radio no, Edebeboa.
enti ha abatan enya ade a abatan bi brato o say dey jejem enkwada nam street so ni ade any game center any week of any ade we can talk about some of these things because let's end it as it is. Trust me. Well, someone say you can't about time street light. Yes, ebi awu. Yes, sebi. Ye pedionum. Edu bem na ne yenya no. Ye de kwa. Say de ache. Mo famo community ni. Yenye ye fam de. Kenek yes wo pay. Okobo obi dia ko obi so bo. Eso pa. Eso enyu. Yakoje estimate aba. Correct estimate ye be estimate ye ne benya mo nyemo famo a. Ye ho beba mfa so still. And don't worry. You sub now depression. Yes, will be sorting a radio no a buano. Nano youth unemployment. And we look at issues that are also affecting Crawford. Na unkusu bilemu. We can say anti-union as it is. We can say una be being Crawford. Say we una obeting Crawford. Una have a man Crawford abom also. Na enye family. Thank you. Another wadaruma. Where the M and Rechagum Nko. Right, Okoman 97.1 radio. And so yet Martina say, first of November, and you know, I feel no kwana you ram say and I say, any breso, or jaso, and a name so you to me at it and seminal Bahara Sports. And I'll courage man and 7 in so what to me Abuano, Eddie Yamaman and Aquami and Posedi. Meso met me a Jimaja came, Michelle Afisono, yet to me Eddie seminal, at me Eddie Atuja, Eddie Ama, on himself, and the Ghana Premier League, and so at me Ashasia, say, enye asim kumana weekend matches dodona and asenina etumi eto eguya na say near big games and eto eguye okopiem efiada na dia Accra Lions etna fie the Nations Wembley Accra Sports Stadium etna and Elmina Sharks and so etumi epo 1-1 Abranta ni dia Rafiu Salifu ebogo the Accra Lions team no Samson and no Abranta ni din and so no chonwa and so no etimetika edma Elmina Sharks team no Dreams FC and so etna kan ema club ya Kumase Asante Koroko Ekoche no Aboneka no Mako Miensa Ema Dreams FC Enso etimiate mu bako Abrante ni den Abo Ishaku Fatao Ebogo Edema Dreams FC enye Abrante no etimenya ni double goal Edema Dreams team no Nanso antentam Abrante ni den enso no ede ene no Abrante Clinton Opoku yes enso etimate kano Edema Koroko team no Sanso na ene no Richmond Lamte Edebako episo Edema Koroko team na yese ene enso no enye asim kuma elha yatumi ade atu yetiefo ni muda series alifu enso de bakwa peso ema koroko team no kenfaisa etena fie Kumasi eti West African Football Academy wafa ebone kabako wafa ntimante Karela United enso etena fie ni Adriana Stars etumi ebo 1-1 enso ewo Emmanuel Jamfi etimi enso enya go no edema eye Adriana Stars team na enso no enye fidago Bibiani Go Stars etena fie ati Brekum Chelsea ebone kan bako anu Brekum Chelsea so no entimi ante Samson 11 Wonders etena fie ma has goal Ekoche no bone kaba kwa ano so no went me anti Rotamale United RTU etena fie any Great Olympics and so etumi abo 1-1 ana fe so no bobo kwa ni ade Bechem United etena fie awona na fosuji abo park eche mediama ebone kano mako anaya ano so no went me anti Abranta ni Ivan Samedo abo go so mienu ana fe so Augustine Okra ade ba ko episo ade ma Bechem United team na atofok and so Trankai and Lagos Citizens so etumi abo 0-0 when the matches are weekend etumi chudo jam or the Ghana Premier League ma yeri MIT for league table no say na sifatiem or the Ghana Premier League no Bechem United Erikan or 3 points Samson na club ya Kumasi Asante Koroko etosumienu or 3 points Kimfaisa etosumiensa or 3 points Obuasa Ashanti Gold etosu 9 or 3 points Bibiani Go Stars etosu enum or 3 points Hatofok etosu ensia or 1 point Lagos Cities etosu enson or 1 point Great Olympics etosu ewochi or 1 point Adriana Stars etosu enkrum or 1 point na RTU etosu edu or 1 point Elmina Sharks etosu edu bako or 1 point yesterday yatumi ede to yetiefo enu Karela etosu edu mienu
1 point. Accra Lions at also Edumiensa 13th position and so 1 point. Wafa at also 14th. Only point to be Brekum Chelsea and so at also 15th position. And also no any points. 11 Wonders and so at also 16th position. Only point. Dreams FC still believe. Hey, Afi almost just say Niama Bekoyi at also 17th position. And also no any points. Now for no Mediama or Seminia at also 18th position. And also no any point to be winning a year league table now. Ghana Premier League Yanson yetumi ere atu yetie fonim goalkeeping chart no say ana no so esifa etie Abranta ni de Eric Eso as good watumi ase 1 goal Abranta ni de Fatau Shaku Dreams FC watumi abo 1 goal Richmond Lamte club ya Kumasi Asante Korokwa anonso no etimi abo 1 goal enso ho yenkohwe match day 2 the Ghana Premier League mu weekend yi anonso ebetumi akoso dia Ediana Stars ebetena fie odoma Matonesa Eda Fred Kumasi Beskin Faisal Samson Lagos Cities etna fi on crime no no so ne Real Tamale United enso etmia bo Brekum Chelsea etna fi Brekum no so any 11 Wonders etmia bo club ya Kumasi Asante Koroko enso etna fi Kumasi Baba Yara Sports Stadium no so any Bechem United enso etmia bo Sama Tree Emube Den papa West Africa Football Academy etna fi Osuga Kope na fi so on Heart to Folk enso etmia bo has kwa win Osuga Kope no so any wafa etmia bo Great Olympics enso betena fi on kan no so ne Accra Lions etmia bo we Accra Derby Mediama Aseminia etna fi awayetakwa no ono so any bibi any Gold Stars etmia bo Obosa Shanty Gold etna fi awene no Obosa Linkley Sports Stadium no so any Carolina United etmia bo ana fi so Elmina no Papa Kwesi New Sports Stadium Elmina Sharks ana fi so Dreams FC enso ebetima bo we no matches a weekend bay match day 2 of the Ghana Premier League and also no etotwa yanso yetimi ede atu yetiefo anim na ne yanko na face yan fan semini bi enfan pi musudia ukopiemu Heart to Folk akatia defender ndin ede Muhammad Alasan onu say no da after the match Abrante no so etimi collapse ya na say enu nan enso no Heart to Folk akati na so doctor say no etimi shena and Abrante ko piemu 37 military hospital ayarisha no enso etimi course nyame chadom and Abrante no so what matona ono so abi piemu ofia ni no enkwan kakrakra na Abrante ni ade Muhammad Alasan ono so no etumi twa enso no Heart to Folk team no a yanso no yede ma yetiefo na yenko piemu club ya Kumasi Asante Kodoko ene coach anidim enso de Prosper Ogun so after the match etumi kasa HSN ni ache se ne Kodoko team no enso etumi nya victory over Dreams FC esan so mobile match no mo na mafoka se ne Dreams team no anu odin enso no team no Kodoko de no mo giri se victory enso betimako Edema club ya Kumasi Asante Koroko and then some Prosper Nate Ogun head coach Edema club ya Kumasi Asante Koroko ono so no etumi ade atujwa yanso no yede to yetiefo enim na Heart to Folk team no coach anini ade samo boy Kofi Yesu esetima kasa ochem so no amsen strikers no ana no ada chances no mbugu sa emfa matim no nti obehwe na afin so astem no esetima hwe na afin so no striking force no na ametima ko enso no etimi Edema Heart to Folk team no and then some Heart to Folk coach didn't oran didn't samo bodu enso no etimi ade atujwa yanso no yade atu yetiefo enim Andrew Ayu Ghana players ni omusi akan ewa manane eno ada onso no etime pogo edman etima ne Asad kata weno 7-8 matches the day you etima bo edema Asad no ono so etima 7 goals and so edema Asad team no entene niama ekoye etimi edema Andrew Ayu and so kata yade to yetiefo ni efisem na fesu yemfa manane samba kumienu entime fan tujwa emfa yetiefo dia ono say weekend matches na etime tujwa England Spain Italy and fesu ni Germany yemfa results na fan tujwa emfa maw ebiatenase e delectable no and fesu goalkeeping chat no ebetuma tujwa ama okopiemu England dia King Power Stadium Leicester City etena firma Arsenal etumi kwachi omo bon kanu mienu ne Leicester entumi ante Abrante ni de Gabriel ebogo edema Arsenal afeso Emil Rosemate esere ba ko episo edema Arsenal team no Arsenal tefmo Burnley etena fiache Brentford ebon kanu miensa Brentford etimu ba ko Abrante ni de Chris Wood ebogo Martin Lawton ebogo na afeso Max Okone and Ivory Coast International no enso no etimi ba ko episo edema Burnley team Anfield Liverpool you will never walk alone weekend in and Sadamfa omo take 2-goal lead now so in krata sem
twaja de tum sa vice I said me check says hey 2-2 and match no eso team Korea Jordan Henderson ebogo Sadio Mane eso de ba ko piece so na so na fa Brandon ni enso Eddie Enoch atikano ana finso no London Trossard eso de ba ko piece so de ma Brighton Hove Albion amno Liverpool enso na team bo 2-2 it stadium no Manchester City atena fie ama Crystal Palace ball come you City so entimi anti Wilfred Zaha ebogo sanso na Gono Gallagher Adabako epeso edema Crystal Palace team no Newcastle United atena fie ma Chelsea ball academy ensa Newcastle so entimi anti Brandon ni Reece James ebogo so no mienu brace adama Chelsea na fenso no Jorginho adabako episo adama Chelsea team no Watford atena fie ama Southampton ball kabako ono so entimi anti Shea Adams adabogo no adama Southampton team no Tottenham atena fie Tottenham Hotspur Stadium ama Manchester United Ole must stay yes etumi koso Manchester United at Tottenham ball academy ensa ono so entimi anti Marcus Rashford ebogo Samson Cristiano Ronaldo episode ebogo na afio so Brandon ni Edison Cavani El Matador eso de bako episode adama Manchester United team no ukopemu El Carroll Road dia Norwich atena fie ama Leeds United eso bona kamionu ama Norwich atie kanu bako Brandon ni eso no ade Rodrigo Moreno ebogo adama Leeds United ana afio so Rafinha ade bako episode adama Leeds United team no Villa Park no Aston Villa atena fie ama West Ham United ebechene bona kanu mako 9 Aston Villa etimu back 4-1 and a match and also etimi ewie Brandon ni and so Declan Rice etimi bogo at my West Ham team na and also enye Asim Kuba na big game bako wetuma toja EPN bobo kwa ni the Wolves at na 8 p.m. no so Everton and so etimi Spain matches no say na tie Elche at na firma Real Madrid SN by 2-1 Brandon ni and so Mariano Diaz etimi bogo Vinicius Junior and so bako episode adama Madrid team no Sevilla at na feature Osasuna ebona kani mi no wentimi ante Diego Carlos ebogo na afenso no Brandon ni the Lucas Ocampos and so bako episode Barcelona at na feature Stadio Camp Nou after saying Ronald Koeman nyina still and from etna fie ball 1-1 Memphis Depay and the bogo no letimi adama Barcelona team no Mestalla no Valencia at Villarreal ebona kam you know wentimi ante Carlos Soler etimi bogo na afenso Hugo and the back episode adama Valencia team no Cadiz and Mallorca etimi ball 1-1 Alvaro Negredo atiasi ebogo adama bobo kwa ni ne Cadiz na afenso no Baba Idrisso Ghanaian international and so etimi bogo adama Mallorca team na and also here pass Samson Atletico Madrid at na feature Robert T Sebo na kanemi ensa wentimi ante Getafe at na fie at Espanyol ebo na kami no and so emani team bako Samson Real Sociedad SN Athletic Club Bilbao etimi ball 1-1 and then Real Mallorca 5:30 and Celta Vigo and so 8 p.m. Levante and so and Granada German Bundesliga yen shona fin so yen for results no and so en friwo and so en for Madia Bay Arena no Bayer Leverkusen at na fie Emma Wolfsburg ebo na kami no wentimi ante Borussia Dortmund at na fie Signal Iduna at FC Cologne ebo na kami no ono so no wentimi ante Boko ni ne Albania Belfort at na fie ma Bayern so 5 ebo na kami no ema ne tibu ba ko TG Ofiam and so at Hertha Berlin ebo na kami no ono so no entimi ante Union Berlin at na fie ema Bayern Munich so ebo na kami ko enum ema Union Berlin and so no etimi timu mienu Brandon ni Robert Lewandowski etimi bogo so no emienu Leroy Sané Kingsley Coman and Alfonso Thomas Muller adabako ebo aditumu and so adema Bayern team no enter Frankfurt at na fie RB Leipzig and so etimi abo 1-1 Yusuf Paulsen ebo go adema Leipzig team no Samson Freiburg at Götterfeld ebo na kanemi ensa ema ne team bako Borussia Mönchengladbach at Bochum ebo na kanemi no ema ne team bako Augsburg and so na fie at Chelsea Stuttgart ebo na kanemi enaya ono so etimi bako when Manchester etimi toja and so no German Bundesliga nima yaso no yetimi atu yetie for the Italian Serie A ne fancy na fin so no yemetwa so hadia ene Sassuolo etna firma Empoli ebo ne kan mienu ema ne timu ba ko Genoa ene Venezia enso etimi ebo 0-0 enso ewo ho AS Roma etna Stadio di Olimpico ema AC Milan ebe bo ne kan mienu ema Roma etimi ba ko Stefan El Shaarawy Egyptian Pharaoh etimi ebo go ana fin so Zlatan Ibrahimovic Ibrakadabra enso etimi ebo go so no ba ko go no bako etimi erma AC Milan team no
Samson Eneno, Bobokwan in the Fiorentina, Echi Spezia, Ebon Academy and Sa, Spezia and Sono, and Timmy anti Inter Milan, Echi Udinese, Ebon Academy, and also anti Joaquin Korea, and a Bogo Sunimiano, and my Inter Team Torino, Etna Fie, and Sono, and then Olympico Grande, and so Etimechi Sampdoria, Ebon Academy and Sa, and also and Timmy anti Hellas Verona. Now we are shocking results, Echi Juventus, Ebon Academy, Emma Nitimu Bakun Atlanta, and so and Lazio, Etimi Apo Tutua, Yansono Yetimi Eddie Atu Etie for my FNC, and we are Yatrasia, extended edition of the show, no, Yansono Yade Lectable, no working chat, and our first reactions, Sakano, and so to me Atwap Moso, and in head of sports. And our courage man, and I'm 7 years on also a babuano, and so Etimedi Mam Eke, Medici, not feels to me try Waba, Yaba, Yaka Yansoro, a bit to me Atwamoso. Okoman Radio 97.1. Mama, I would dare be. Me need me to a channel. I was send me pe adia a demo shronko. Emma Quano, Afiwe, me pe African Print Fabrica, a yef fedia chicha or my warriors. Oh, Medo, you go swada weekendy, as I say a toshet for mano. Within retail stores, I won't men have a beer. Nakoji woodin into my demo shronko. And I say, and Tadia did designs a demo for an up and bum did that. Wokophodia, the retail shop, our Antarctic Plaza building. Woodin, le créateur. When peace like a river. Honey, me we abusumi aneni o. Ese se me san kwa adwuma. Na bom school papa be so me be mama me. Ne metumi akoya adwuma asumdwe mu. E na me dwen hu ye o. Me do, ade wonti Peace Montessori nkana. Omoji nkwala 54 month crèche KG primary 1 ekosi primary 5. Peace Montessori ewo accessible location. Wasanso wo world secure compound. Asanso wo school bus asambre baby abofra no wo bia wo ba befa no e de na ko school anopa. Excellent tuition any care there. Wontimi omo wodamu befua. Peace Montessori. Enye one wo hostel junction hostel echi ho no. Eho de ni amate kra ne se. Wo hwe mufra ye na teacher ba ko fa mufra 12 me kire mufra dumie mpe. Sa pepepe Peace Montessori ewo ekropon ekwapem. So wo pese woni omo kasa ewo ahomatrofo so a ananse wogi nchemu bia frɛ numbers 05058292661 and 02001776676 and 0279267 Peace Montessori ana. Wadom mufra keke. Peace Montessori ana. One teacher, 12 students. I say it is well. Happy people. Honey, ready my basa power. Chese wede na aka na nsa ped babe. Wo friends na aduan fo chese MC Kransem basa bi no ka kire mama my basa mi hunu amiyem. Me do kanwa komato yem. Meaning Happy Entertainment Light and Sound System. Ni you live pub and restaurant din komo dada. Wedding, funeral, float, anase parties ahodwa. Omutimi hihye dwumadi esronko mane ya akono. Eba sound system, lighting, canopy, nkonwa any tables a owo ni dosopo wo ho. Chese, one adan wo be vera ni imade na ye fefefe sa no won. Warning, eba stage kura dia wo be ma stage sonko. Eno ani Happy Entertainment Light and Sound System. You like pub and restaurants so why a crowd say enuane papa ene nsa papa wo de be hwa ho e de amount wo man fie kwapem. Omo ben Everflow from 0245 042 594 and 0540790012. Happy Entertainment Light and Sound System. And you like pub and restaurant omobema wedding no ayekiko hwese ne ano komata ne was this. Oh, I want my many aje. Happy people. Okoman Radio 97.1. Let's go. Got the beat on. Kitty. Okoman from our bank, Kenya cry, must say the beer. If you want to go love you die. Anything you want, baby, say I go buy. So if you want to go make you mine, me de makumama winti fa. One drum ni ain't sorry sa. Hey, almost to cry, na me do more. Adi evena, my eye so young chelo, atam to any almost say do it done well.
I'm fooling you. It's a me make a show, my miss. We are my dear penna. Akuma mema, a drona, Jimmy, who am in a dear penna. Made him Akuma, my winty fa. One jumni 80, sorry, sa. Hey, almost too grand, I'm a down more. I dear penna. Hey, be like in the thing. I dear penna. Hey, be like in the thing. Don't get better now, ya. Intimija una minha dia yo mi de. Intimija una minha dia yo mi de. Jealousy go shame against the bago. Jealousy go shame. Jealousy go shame against the bago. Jealousy go shame. I dear penna, made him a mama winty fa. One jump the sorry, almost too grand, I'm a down I dear penna, made him a mama winty fa. One jump the sorry, almost too grand, I'm a down jealousy go shame against the bad boys. Jealousy go shame. Jealousy go shame against the bad boys. Jealousy go shame. Okoman Radio 97.1. Nobody go feel love you like I do. Damn it, all with yeah. And they talk say you do me juju. The way I love you now. Nobody go feel love you like I do. Damn it, all with yeah. And they talk say you do me juju. That's so whatever go happen there. Oh, you man. Me the one I go. Oh, you man. Never go happen there. Oh, you man. Me the one I go. Oh, you man. Give me my alone more. Oh, you man. Me the one I go. Oh, you man. Give me my never show. Make sure what I bring you now. And I go love you even though they hate you. My mommy don't even see me now. Alright, so good the time. Just about 7 more minutes to the top of the hour 9. No, what you not go do. I be your school. And when I know na biti me. Maybe a titini. You do me like mumu. I know what. I couldn't a kiddie. What's the day? I be your Scooby Doo. I dear Penna by Kiddie. That was the earlier one. And the one is on him, yeah, right? Why me Eugene? Picturing Kiddie. And then concert this, you know. If my case name, question for that tick. Yeah, no, hey. And other boy, I be your father na say Chebeka send ya bataye hon sim city. And they be say so near papa ne mama ye ni ye be my ma. And you magi ada je ne ye bre. Ye wo odokan se kane no edo no. Kane ne kura so ma mehwe na aduane ni ho a na ne nyansam no otimi de sreba krampo esi report so. Ana ejaso no obuaso na mudi agroja wadwen say BBC so ebe ben ene what do you see papa no afa hwe anto na mapadua I mean are we doing the parentals
we are supposed to do. Can it not be a by your bibo? When I'm wanting to say near my fatal, which children want child to Kofi Ansong so while I'm you was sacred or cock or brown and him count. And then you is saying, a certain more Danny, I am young 4 9. Was it 3 bedroom self to another machine where they call the Baba, teacher ni or Hana Bafana, my at school. Now I bet you hold what exactly do you want? You per se you're more fran on Titia Bain, Quasi Bruni, Debbie Amicasa, Bruni near Busian. Bruni near Busia, Caneno, Etia Busia Fee, also when you papa near Benny, Benny, way near the bomb, where my median near ready, the Abesi who ye di, and Yabeshe. Nano crime and research be near where a man so often as a quabi, ama a memman and what come papa, near Antiania, any, say the name touchline, I don't know. Nano a branch be called a crack or son of a pan and mammy, no yeni, or corner or John Mukamami, any of my best son, papa, Jumanti and Sam Comachi, and papa envelope nije, any mammy be in the nuclear and wash that kind, it be 1,000, for 5,000. Mammy Brodoni, Aja, oh, yetia, and I only papa on the tea, mammy, I just motor, I question them. Papa, the rest of the tea, I bring a brodo come away. Now, a Debbie, and branch and buyer, obey your John Mukwan, I'm near Senate, Okodi a me film fiction ma twa body ani ade o he na ma prapra haba na ekom de papa no no na mi mu brodo kakra na ja me fanfa ba no he owo mu a sika ehim se be ni kufu anu ye extra de ma dada o na kwa papa na ejuma na go abregu kwa amne tiri chobo ena papa ni sika no de share ni botom ena mami be brodo ni awu ma papa yi abubu bia we na mami kotre no betre no afa no adwa sika na ahwe ene de mayi o ene de bisuma yi sika no mami ni timi misase sika shade nim na okọ no afrobodo no de ato ha no atwe no esa adwa sika na abon pempen sika na de misuma yi o de bia kojobo mo abro sika shim na de misuma yi sika no na mam da form che na e ma no sman kwada na o man kwa ontia no no de sentum se o de papa fra adwuma ba wo ne mema na ye o me sman wa wanko no won obehunu ne me mama na ye o che so na in charge on control papa ne wo nye papa ba ya mpa no je se kwadwo papa kwadwo no me sman na onko o ti fia fufu ebra ma bra wo kana kwadwo bra ha papa ni boss amane pressure adwuma ana so e boss na adwuma efu etete no bank transaction bi an go through the bill of lading bi ship ya besi or dwen year dey say import duty ni ade ho a why hot enti nsaba ko de anima wo didi enti odi ni fanitia no de be kuna so kwadwa so uchim wo mfa so be na wo so ofia utifia fa so bi ani so yesma no asan bonu mutante primary so akona kwadwa no na form na kwadwa bi akogina na obrebne ni aso na maame asan so akọ se me chos me na hwe anka se me na hwe enti ho akra na hu se maame ne wotumi ofie ho ne obeka na ye ho ona de aduane se papa ni papa edi diama na bibidi osema na hwe wan papa plus maso achim abo metwede na so abo mi mutantema piame maami aba man kan chiro osema na hwe enti ho ana kwada na hu se maame ho asama maami ya ifia minsne ha indirectly oje tumi no na edru te se bia PTA ana bibia adwa adwumanti wadaroma meso me kwan machi enti na kwadwo PTA hwe na ekoma me o kwaya aduane kakra man jense me chia no o kwa fa envelope ma no na uhye oba nyamso ni mu a na kwadwo brama bransa me ba papa no anopai makana ti makaka trust e wa mame kakra ka na maya mape aduane abreo eni entije odi onya ba bisi anhwe me wa kwadwo odi a shentim sene papa ti fio fa so bi eni ne so onhwe no na mami akwaje no nyam no na etoda school fees adwa gine kotu ama na your board meeting mama ho anye ha na kwadwo so ahunu oyifuna boso kwadwo so ahunu bra me bre o papa no pai ma ya kakra na me dwetre kwamre adwuma na ma wa ho de betu entu do nya ba bisi a enhwe kwadwo ya shentum se papa ne ti fio nyina no te se omwahwe mama me doni me sike Father's Day ba sem hunu no me yen na Mother's Day ba sem hunu asem na se na ma kire mo no them say you do me like mumu I no know enti me am sen kurane ebone ti ama no kabichom bom kabichom so papa bre mo hu kachom wo kabi you do me like mumu enti mo me me na ho ma na fa kwa bi saa wasan aduane a na wayi ne sade no mu no na wasangwa san go na obeta nche kwa yova enkwa hu ne sen me oni di nyama mi o na fufui starch watete bam na sade watete ayo se me do me okum
Ono sha kitchen wa kana no nyina na de ne papa wa wie you see agro na yedi no ukọ wade nipa ne aka kire ne se onya dia on family fu nya ka ye odia nti ono oba no business session dream say so timi eko prove bi kwa no me ema bebre obi mane ma mentuma ono betan ma na bo no enti sa ne mane nyina ba apatitie ma etoda no mo ne sika so enti omwo be ma no koda ne hwem na etwetwe be ma ne bo okanye yekoanye wafo be ma onyoko be ma ne be jano to school fees no odo ntimi untua. You see, this is what we are talking about. And in the my friends who fear, and then a cash a codadi who send upon the bum say, oh, papa, Nano, when you are not to know, Papa Casama, Babu Mukrania, dear, Ushawa, a baby, or do a baby, Papa Pansa Moonshra, Moyan Quadel Dua, and when Nobacach Ubia. These are things we are talking about. And Titia, my Monte Bia, Papa Cra, Mamma, Missy Cana, that one is Cano, oh, my crying about some Papa Sammy Famau, no, Papa, and my drew. Na papa no enya ne mremi ene de na ekoso wo na no pa yensa company e wo fi ha e betina se na ya bobo nsem wo so for a question o contribution e wo so ahunu ne ato da ne wo so wa hwe a wo hunu te say me research am e never bra na yenka ho asem 0270 191 971 0270 191 971 oko Facebook and also live obehu en Okoman TV etwagu a crystal clear television experience obenya bibia kama obenwa badwafo enso a omutima bobo ene ye no mo ebedi dwuma no Mr. Jamal Cranton presbyter Great Congregation and our second councilor presbyter omle kitasa for no so for wanyo no din presbyter for no be chiro say yes ade no ha omna asori yo mudia omna chire ne ko so for erofa e be kan ho asem na Mrs. Patient Quest guidance and counseling PC college of education or a tutor say primary school a teacher or secondary school a master who drew a year a tutor and I drew university lecturer and no a tutor or a teacher anyway checheni PC mnipa nefoi and then ye ba ebedi kita wansana no na meka o sell pese ebo wajaton de the Roma wa odaro ma hano kwa pmaiti henene obi afidie de a wotie fabra say asori school ana say company bia we bi say announcement na pese wo ye odaro ma hotels any pubs restaurant mo famra na ye mo hodaru enfama mo e bonda form na say na me make chem say omna mo bi empese be advert and say mo de no boarding enti no bi ka nipa say obese wa o sawasakra no acha ne pa so hunu okoma ba ye e free bi say introductory package obane e kan ha ekwachiri ebi kofa ne mata kra de no ne ade nyina na you see onipa say obese wa ontimi wa na ona kan say ma ensem fata studio how ba ha kama bibi ekọ kama yenimde ye ka ebe tufo ebe ho ba jiwa dwaton de ko ni ba bi obo no ye be kire wo say ha wadwaton de a woton ye de sha ha na obenya target audience no ha na ye de sha ebetimi aboa wo fa ne say ha oba se obeton Mercedes Benz na department ton ma wa odo koto sports so a empanefo tie emabun tie ba mabun dos tie empanefo a wo no tie ena aba morning show ya empanifo akukudam ne odoma soto form omutie ne ekoso manim sa empanifo ne kita the budget they make decision on here the approval on here ono kita ne check oso beto a kwayo say 200 500 office or here any fair or sign check na otuaka obekofi adwa mekoya na na metobae ena chin obi a oye obabu afi no mami adi meto a papa madam for nti wo de ba yesa ma advice your mouth free consultation because it was so unya returns it was advert now by now and for go baby ya je ya ni aje ade say born morning show na dey to drive na ochina bi na oni akotan no aba agofo Okoman for fanche me Okoman for muntie bi mame ye ntie ye ka kire wansa fabra ne model Roma yes obi obi nye mane family wansa enti na ne boy din na omoye din bomodi abra number no betu ofra branch be nya ho adaje no cheche ne mama kire obi ho buy so be sign 1 month and na sign 3 months obi buy say o ma menye 2 months and o se me sign ama finewu enti e returns results a onya enene amom sa akukuduro no bomodi afra 0246 435565 0246 435565 nene panini kita ho na intime emmo odwaton de no ehu dawro enfama Hyper Entertainment light and sound system ira Kofi anapoya temi kan emo ache yatonka memompa Kofi to ene ono no akofa nkonwa canopies
ɛna stand da bia me ka kyerɛ mo sɛ woyɛ dwumadie no mpanifo bɛba se a enkoya de bɛsa akɔbɔ ɛka kyirika nkonwa akɔfa ayi utu esika canopy utu esika standi ana stage utu esika standi mpanifo kwatena so obo magum hwɛ anim go ase de abrɛw ohene bi omu a enwa betwitwa na na ɛpaakyɛw ofren dwumadie kura wo ma ofrofoforo ka na no a na so ezibete hwɛ na mra na mete hwɛ na enti kokofitu ho wakɔfa stage abrane de papa bruchinsa no bruninsa no kama na no ye kukuru man disease so anko form anya hwe ye di katapla ba kusi so anya hwe so hunu bo modia na ekochi sa stage no eni mugu so a convention na mo hwini yetia bonsam so obetia so ahwi akosoro enye hu kofitu de no happy entertainment de na me kire wi tinie nkofa kwanchen de bi no abe muntie bi ma me na no mo kama tinie tinie kofa no afa nkonwa no obu ane na crack dada ti tricks na me kire no crack anom de ahyehye enti uta so na wai na waje wo ho opane bi so awate ahwe masa aboka wonu magu ase ene nipa ni ahode ni sisi ni jonku akofa ya de ama no kofa kofitu die ni bi eye mono omo amranten ba be hyehye so ma miamia tete na e krake omo isi nchen ne de ekro de be na e kofitu nkonwa de bi nkrake o se me sheda koy na mko odae enti specially made for kwapemfo unse bi susu enti aye ne sa na de aba for aye customize kwajibi na enyema nko kama mfama enya no nko canopy sawe na kam se menka so we de meka unse ni aba na makin omyom dade bi tua finfini sa se ba ma media ko fa se na material na wu esi hwa nkomo adade awuramu ne me fa che emabinto bomodia kofitu de na ne yaje tuma yefa happy entertainment kofi mo waya de na na epenkonwa na nam kofrodua yese kwadwe so hade na sa munko beto mu munko soro dai na no kwa de tema committee ahia ene de wada roma ye program say wedding say ye convention ye say ye engagement Mr. Kisedu ye be Mrs. Kisedu Kofi Kisedu antiajo ye kofitu wada roma obesisi nkonwa ne ade ne canopy ene otiase a oda no wada kofi yada ase kwakma da wase kokwa jibi na dwumadi awudi bia efadi ne ye hunu ene edi ho adanse ne aka ne de epachew menko ho kofitu ye bie ayia no nyina ne kofitu ni die happy entertainment die na me referee back sound no na no me ko program na sound nyenyenyenyenyenye Miss Kofitu we was maintaining comes ye free Kofi obeyi back no go ne die go ankro 42 nyina tegu edwam omosa kwachi Kofitu die ni bi sound papa bass tutor on so eno na meka no na obo tutor boy yem titim wan kwachi kura na se onyema yo eno ne ye ka no na the program na papa e premier ni sin program na ye de obo program na asano besa na hia no asano ohunu enti kokojibi na enti memo light na no dwere nkane e ba kroma nyina kofitu na de ba ye o kane na nam wiemu wo ha ne paga so kane ne bi ato kofitu nsa no pomodin akojibi bi twa yiro ujina ye nkora na e ko dance no light boy so na ujina na say u break na chale wasa na e so de na efe ni nyina kofitu di bi aba pomodin akojibi na entimi emwa ensi hwa os there bi ye program weekend weekday mo be den you like pub restaurant or the aba ho na ne adofo eco lunch any dinner maame wa bre nye de bia na begina mu kase ene de ekwa breakfast kofitu ho you like pub restaurant ma fi he ya methodist at order ni chen wa na wakojo de na no wa ye renovation Kofi we premani we ni abi bo modern afre Kofi na ontimi emwa 0275 042 594 0275 042 594 and 0540 79 0012 0540 79 0012 nene you like pub restaurant any happy entertainment pani any kita ho na enema nko kama emfa emao peace Montessori ye kandi sua tenie education enko so hono your education in a school emfa ba nko school fa ne ko ne educate no hono ma me chiro trick bi ewo akoda ne ko school a ne di kan no Montessori no o sensory anom ne ade phonics no mo ne moto me kan moto nye moto trum ne nyene mo hwese nkoda ne bibi ekofa ya hand and eye coordination
Tano ye fa bead. I mean you. Omo be special be ha e trade na kran the room. Na na ni ejini e ma na ni no ehunu ade tim the room yinimu na osina sa no e beading. Or the beading to nchen a otimi ba na oye pegging. Once you so pen mu no e de pegging eye. To so peg mu a ne ama ne bo omia peg no de ahya no no de share no je say o hua se so ye grabo ade se ye so pen ne pencil mu crayons ye no ne ye kire wo ba no ensi ho a owia obe coloring kakra puzzles e wo ho anopo akofa bi hippopotamus no atutu no hye ne hwene ne nan ne nsa na ye kama eno nsi ho a paper ya ye kinkan ya etim di mom so mo tete otete paper na so hono no wia wasa sisa kogu dustbin ye kire ne say so yeah, Mesa, this is a dustbin. And then you can want some much on Fanico Peace Montessori. You need to catch no na omwa ubano. The best investment you can ever do is to invest in your children's education. Nan papa bisa bro sign. No we are not in Melbusu for any may 2 year penny. Rolling straight in the interstate session law 111 buy. Nemo, you know, me can be na you was on farm near the buy. So na education there, obada namwa. Baby on them bia no na odipa education be bet na you kakoni kan be there so enti kusuku nyanimdie nyatete fa ban ko ni educate no we just don't teach, we educate. Educate uba na ma so baby what they just teach na Monzori no you be say 1 + 1 no ka say 2 a you say are you sure 1 + 1 is 2 are you sure esa say ohun se ne o kan ogidi Monzori system no HSA akoda na building the confidence na wagine ho adi so number bia ono so osefata so internet so do ba ko a free month 4 anasa bosome 9 ekosi primary 5 na me ko school mo shana ko hwem so ade me meton ade a minim hu bi na ko fi tuo ni man me ko fa bia na me kama na me ko school mo hwe classroom akese musoso nkonwen social distancing abai ho koda obi ati ne ba bi 1 man 1 seat kama teacher for so mtima bo bill omo kira de don kwada enkwada bia ye dumienu a ye mom teacher ni baako the class no so me ombro 12 pe ye mom teacher for mienu to kwa teacher for buso bi kura nya de ni bi nkire bi na mo pay attention, look at what the teacher is saying, are you listening, do you understand omo teacher for na buso ho and omo boa nkonwa kama na adie hia papa no security. Now no papa because in the bus school yes obano oh no how papa bi kura ba yese wo se ho de okwa ye je obana watch odin wasan obefa na wasan ye wo ba se sade nkoda ne ba security man agina ho ya to wo to obana kwa woda no ada ye wo infirmary ye wo ba bia nkoda ne yare ye hwe om kama ya fe na wadwoma maame obana ti ye de thermometer na chen moto om na ya man first aid bia para bi ti oda no wada ye family ye busuya obano ko pe obusuya ne hwe obano se ne oyese be yan kasankasa ye ba no ye ba so ye kama ye don be si gate ano e ma na bye bye kola no jona bye bye na ojina onso ani ates ye ko school ye bre ene de ni bia ba fa abano ko peace Monzori ene ne ajetum sukunu bebre krata ni ho ti nem kata on krata ni mu aban san hyase o peace Monzori de na no me koye na mpanifo ya ba na siafo mbona bas pepesi we be a genuine present man fa abano ko ho na bibia anye kama we na so man cancel we do ka gumasum why school insurance ndo ba no ho bibia ni ya insure school na insure ba no and ba no ko peace Monzori udru shoe fabric na be shoe na e shoe fabric and it's so blue yi assembly hall baby just and two jan show trap o fa shoe fabric anim ho na kwa ukodru impressive colors hotel na opposite sa so school na si hoyi ene kama pa na fa ba no ko entertain fa na mawo ebe boa na obano etimi ade ne ho no nama nso why proud 0200 177 676 050 582 9261 0279 267523 nane empani eni kita ho na onomo emo afi ne eba fie ne abeti si fie abehwe efie sem na yaka ensama hodo ene egu apono so na yako we say where they we say professional marketing yo modern kasa say oh nsemi enu me say be person na moka say okay fine you can pick this one obetimi asend no text message na odi afa 0279
0270-191-971 na nimpani adi enkita ho na enema kama ye bafie na ye ne ye maame Mrs Quest abedi enkita ho Patience Quest wabotre obi di Patience ye na wabotre na nanim sere kama osanso kire guidance and counseling se be ya betim nipa din tutu entutu ye atoto nano adi nkita ho abisa ne haw ne ade ene niema hudo betim di aboa no ene ne wo kire teacher ni wasede so hwe akoda no eno ana osre ene wansre tinyina wo hwe na ade boa ena e papa era agema Cranting or presbyter Grace congregation into Grace family ne ho anopai oko commanding the month ultimi ko papa na ojinam pa sa pepe yes you find live wa ha you say no Okoman radio went me am de beto an ba bia obi a na wati sa na onye ayi afabra opesu announcement afabra ye de to an wa so nya na de na di beto kanea ene niema akade ahodo na ye kama ene de okwabiman yadaroma yensa kan bi oba ha eno an obi etie ena mpanifo abeka mensa e mama kwa aba yeah me na umpom today esu adom yipa chube ade ne say me kwa apem me kan kakra chube afiri no aha chube afiri no sesa na e ka no o de oba akọ enche ya fi won so papa de oba ya che ya fi pa be bo so kwa mienu ni e che ni aba ya fi pa ne mpom ye de erade esu adom yo de yakopon ase enne ye ka abatan ye mama background kakra titu se ne ma no tie dribble ya me ani ana ho a utu fie no ye hoho na nkoda no ba pa o si ye obo no bi efu bi agina na waka se man kam kirem se memora hwo na o so usi akoda etwedi na asni koto na o de ache ama me powerful de be kana fafa ye me na ye ka abatan ya ye fa free as a counselor abatan ye ene de we ye ka se abatan ye ya e be ka se kwan ya ye fa so etete mofra emomu nyindu mpempensu bia nyame ahyeche se omundu ho. Is it parenting or parenthood? Parenting ye kan wase. Nti kwan e fa so tete mofra nkola. No mudu mpempensu dia nyame pese omudu. Na me nko a. Se bia no man no so wo enhyehyɛ ne niema hodo a ɛwɔ se bia wono mo ye. Nti eno fa ne se wo tete abofra na wadu mpempensu bi wa achieve ne botai oman no ama oman na ma abusua no ama mpatam ama agentity ne tum. That is it. Obey good citizens ana me pa chire do man bapa na so ba fa so ama oman ene na abusua ene ne bro no ne mpatam papa ye de fam ho so a mo so za pepe ana mo de no kakra ka ho sa pepe se ne okan ye kwan a ye fa so ne mo se onipa ne Kristonia yen kwan a ye de ne fa so ye Kristo kwan if the Bible say kire abofra kwan a on fa so na so onyi a onfi ho nti ne kire ene ne awode na fam no eno ene parenting a ye ka ho asam ne ye ka awofo a enim se oba ne bema ene bom no ma ya awofo na o ma wo akwada na o ma tete no e o mienu ase de se o mbeleti akwada no men kan kwachi sa o ma ye obi no obi nko wo no abefa na kwachi ne sa you can write o your wofo o right ni so be hwe oba oba ho ban nyesa na wo de wonsusu ne tete ya hye obam na obi so ne obefa bema na ono abefa oba ko de ese man right no befa oba mfa sa na ma funu ko hye ne obatiri ma yenso so ende another day be hia na ya ponchi wom omo problem see so papa sa wo funu enna ne agya no obi awasede anase asede ne yepe as a counselor obi a ewo asede responsibility agya wa asede enna ewo asede asede no kasama mema kan mema ne de men kan mema ne de count I am benyo was county kan mema ne de no amedze ne de obema ujina ho as a father figure say eja woni ahoye say ni ahodi kan na eja you are the provider mostly and then niema asesa na anka eja de
Una kope eba. You stand as a father for the child. And yetien akola yadene fa nyame kwan so. Ni nyina eye eja asede esese oye. Enti Bible kra ne chonika se obrema ne abusuaniti. Enti u etiye asede wose woye na ma abusua no akwankyere pa. Wo na abedi animu yekaso bi etiri a enim. Badwana eso bi etiri a ona wese toto niema wo gina ha wo fa koto faweto. Enti wo ye ja you are the chief executive wo ye se abusua no ebetimi anya enkankro. Wo ma on direction. They say a modru pa. Me na me hwe some tricks in my country tricks mo say it was papa actually me nu yesu ya tuntum they say obi a ya da ye ho so me tu kwan me ba koda no adwa no pagenity and down in school am say me tu kwan o chop money je okro school pocket money as da me das no dey ahase o sim papa na dey ma me me ye den a PT me ja no maba na me so ba betem no me ba bi na ne ma ye kama okran boni a sa chen bi so ba no na chen bi na ma me kakai e wo fie mo tricks ne ehunu mo tricks no aha yen hwe emma no wo ye oba wo abusua mu a na waje penie eso ne be ma ne betena wo de ka wona hye won sana na ye wo fe ana se ka no kona at front wa no ye pompom face front na wo ma ba bai eno na ye wo fe mrs asumasi na ye wo de wanya aje asedi atum se one be ma ne betena de eso se bible so oba be ma boafo enti be ma ne kukura ukitafa what you can say emma no ma say de enso ne say our counseling session no omo ba aje na ka kire o meka say onya de afa kofie na onya ka afa afa ana o ka say kan die oba say na udi kan no obia wo ye obema no se so boafo enti bibia obema ne yen wasede se obe support na na se obe kɔ ne moa apart from se wo kɔ bema ne moa no se wo ma wani kɔ nkola no Ghana ana se yen culture no akoye se emma na mpem bebre ye tai ben mufra no meme bi nya adagye de but mpem bebre no emma tai ben mufra no chen edi e ka se o ma me atitu ye obi ye business o ma me atitu ye ka so papa atitu kasa nti so wo ma wani kɔ mufra no ho na o fo madamfo de bia me ka se enye abataye ne se masori na mayi sika to ho ko school de bia wa fa house girl bi na no do na mom na open tamako na do maja hoko na ye se there's a detach se ukom we are interested and I say o ma no do ye bia wa se won ma se mu hia o ko school den na si den na course so den no suaye nipa ben ne nanfo nipa ben na oni omo interacting okasa se wo sha ozo bo na ba kasa na wa sha to ye din panfo kasa se wo nya sa ayonkofa no ne obaninya ayonkofa na yesa akwala no ko ba bi na bibi ye na ontumi me kan onya mu akukuduro onya ho akukuduro nya mu areshem ne gidie na wo ye obi ade bia oni ni di nkomo den na ekoso ene kura school ekosen hefo kura ne wonam fofo a obo se time bia bibi ha bofra na o pin up ono aba be ka kira no ba be ka no aba ka kira hu wa no ba ma ne mami ene school asimasi tofe bae we di ni birthday we is not o kan sama sie na nsem mu kire eno no so na sa akola na echi a wo be hu ne ntem na ko ba se wo de ohia ne na ama no wie na wayi wani a eno na mboa inti se ye dware mofra se ye man kola aduane se ye ko school akohwe ne ye koso parents be bre ho ma omo de omo ko school kra wi na omo wie omo nko echi nkohwe then na ekoso school nipa ben na abofra ne no enam ni teacher kra se den wa kola no ho because ye teacher ne na adwuma won so part to play inti wo hwe akola na sitina bi afa akola no ho wo ka ho bi na eye na wo wia na ukunu abebom discuss inti we ye be ne den ma fadwin akoben krom na ye na ye tu anam enti eba se batetia na mawo akwada no na ne dinto
edinto papa edinto no oba no wakwanya wo se otimi sere ana obema no kwa na wo the prerogative say otu nkoda ndia na otimi dibi ma no sajwa jibia na say abedinto very important koda no here identity na yetimi dia frɛ no na otimi twenani ye ne say edin pride of the family inti say yan culture mu say de tie no obema no asede na mu yetumi sre enti mawo miensa mawo nine osi oni otosu numi de fa ne ma me papa o sre be ma ne tie ase a obetumi ede no ama Okoman Radio ebi mo nso ne awomo ye ne se surname na abusuan din de be ma ne de a na mu first name de oba no ni apese de makola de bia me din de Ansong no de pese be da me mane so papa din na papa din atimi aka na no so de ato na edin Adelaide ne Samuel no John de mama be no ma nice initiative ebi so kra se osre no de nem no de family name no kra ma okra ono ne de e was it attached se bata ho and they tidy hyphenated names eba no te bi oban papa de bi adako na wo de bi a Cranting no sre wo so de papa kwajo dako Cranting ma Cranting mo ho mame na enye machine so de akoda ne ho yo oye na akoda na ba bia se awie no obewia obetutu so time be ne etete no na ye hwese e beti time make us say right from the womb and I started to tiakola ebi kwa so o hye yafu matimi ne kasa na ne din kita ho yam papa akola bia be pie no no wo atenka otumi enum nufu otumi ya niema bi bai ono ane ho enye obi na ekira akola se na enum nufu da bi before akola be ba we ase no nim second da odna no kan na omokomoko that is it nti can't say ya enye wa buy we na o start o iwo yefunu no mu na o start o start ne kasa o start ne ye ne o yes o won na say kwasi jai yes I be prame na o edin no edin enkola du ba bia o kankan no musa no o mani ate anka ye den na wa dada na wo de ne to hope o hu say oni unsembio no ba bie nani na no bia o say sukra na to say ana so betwan ya watu gate ni ma wo kono watiem entity certain bia wo de na to ho no ukọ no hu say otiem na wo beba time bia obetiem na so ohu say ono bo no kita na dwe no de bai at that age no pay attention yes enkoda yi ema no yeso ba num ne ma men kan da mema na tai ka omunuma no kure yes obanka so me ka wa me so bi be ka me bi enti o so bi aka agisha na oba be mo nyum ne ma be no aka na ma me kakra na o mo te say computer auto computer e fresh bibia ni so na ade programs egu so to ma dwen ne e ba em say e blank enti ne obeye ne obeka nsa kwada e siswa kasa o ma me kan was mother's tank o kan ma me kasa we dagati ni ne ba ne kasa obeka dagati oye hausa ni akran start kasa obeka hausa oye angrani obeka ngona ekwapini obeka ekwapini obeka ekwapim kasa and that is sani ewo kan no right from the word go no na wo se wo de ontetie umra ene ususu nyina ehya kwada ni mu enye ne sa ti uta no kunu kokoro obeka se ntokwa de ade papa o so hunu to sisu pa no e rowdy na tokwa ne krakrakra na papa yesi e ta kwa juma ne kola ne jama me no sani e make as a counselor wo so to light kakra gu so right from the word go ntitie ni ade no kakakraka ho right from the word go no said your mama kind no it starts right from say abofra no ehye yafunu mu abofra no be pie no na onim most of the things are one environment mu it's obanyem enyum otaiti pa abofra no be pie no no nim sa anyum no etumi respond to sa anyum no enu nti na ya ka say onyema
nea woyɛ affecte abɔfra no sɛ wonyam na wone wokunu na mo yiyɛ mo ho ne nyinaa akwala no esua onya ho atenka ɛno nti right from the word go because sa abɔfra no hyɛ yɛfunu mu na osua nneɛma a ɛwɔ ne environment nti you are mindful of nea woyɛ abɔfra no epia opie ya entiteɛ afiase onumunufoɔ ɔkaw o tiano sɛ onyai immediately a wobɛtia no nso ogyae nso ampa enti ne saa bere ni nyinaa akola no efiase esua de nti efiase ɛkyerɛkyerɛ no every time opportunity bɛbɛ bia fi sɛ yawo na de nyin bia no ɛyɔ awofo masɛdeɛ sɛ mo bɛtete abɔfra no ɛyɛ Okoman Radio enti bantiti a wohwɛ Bible mu a 2 Timothy chapter 3 verse 15 na wɔde tete Timothy nana wɔsɛ na ɔmɔfra ase na usua akyerɛ kronkron no na ɛno na ebetumi ama wahu nyansa afa Kristo Yesu mu gidie so konkwaje mu na te sɛ saa mɔfra bere mu no ne ɔde bɛhyɛ no sɛ ne ɔka Bible sɛ fa hyɛ no na onua ɔmfiri ho enti sɛ abɔfra no aba yɛstart nneɛma ɛhyɛ no sɛnea wɔka no ɛntiɛsoɔ nom ne ade sanse ɛyɛ provision usuku ni watadeɛ ni omreke ni odrink ni unsuo ni waduane ni ɛne ntiɛsoɔ abɔfra kro yɛ gyegye so kakra yɛ tan kakra yɛ ne sɛn meka sɛ yɛwɔ parental styles anaasɛ yɛwɔ kwan a yɛfa so ɛtete nkɔlaa twubɛn biribi no mami twubɛn ayi microphone yɛwɔ fa yɛ kwan a obiara fa so yɛ den ɛtete ne ba ebi use authoritarian very strict kyesɛ ɔma akɔlaa no kwan ɛnyɛ ne ɔpɛ kyesɛ ɔkan bi deɛ kyesɛ deɛ ɔka na ɛno ana fa yɛ adwuma obi style no obi nso deɛ yɛ permissive ogya akɔlaa ne pɛma no nanso ɔguide ne kakra anaasɛ ɔkyerɛkyerɛ ne kwan kakra ɔma akɔlaa na making your own decisions nanso ne nyinaa no n'ani edi akyi ɛno wɔ hɔ ɛna yɛwɔ the I don't care type uninvolved ɔno a ɔnhwɛ sɛ ɛdan na ɛkɔ carefree ebegu ebɛyɛ yɛnyɛ ebegu engu ɛna yɛwɔ the authoritative ɛno na mpɛn bebree a yɛ encourage sɛ awofoɔ ne bebree ɛnyusu because ɛno no ayɛ sɛ papa no awofoɔ no ɛne akɔlaa no adwin bom they negotiate together they make decisions together or high expectations there nanso ne akɔlaa ne nyinaa na yɛ den adwin bom nti ɛnyɛ sɛ wo de akɔlaa ne pɛ ama ne kɛkɛ na mmom wo direct no wo kyerɛ no ne ɔnyɛ wo ne ne adwin bom ohun ne enti nso ɛyɛ sɛ meyɛ ne sei anaasɛ meyɛ ne sei they make an asia nti parents no together no any akola ne na eye bibia bom ni na na oyɛ den wo dan ne kakra kyerɛkyerɛ no ɛno na mpɛn bebree no aya ebeka se counselors ana nipa akɔ anim ɛwɔ emayen mu no ana matete mu no ɛsagye sɛ bebree na mfa because ukoye too stricter abufra no do adolescent age a edu baby a abrante wo brana emra sɛ wo ka sɛ akɔla nyɛ biribi a ɔpɛ sɛ ɔhu sɛ nti a ɔsɛ ɔnyɛ saa adeɛ no nti na yɛka sɛ sɛ nka wo ne akɔla ne na adwin bom na you reason together ɛboa ɛkyɛn sɛ wobɛhyɛ no so ketee sɛ ɔnyɛ sei ɛna mpɛn bebree ɔmo use authoritarian anaasɛ strict type no obon sɛ wahyɛ akɔla no so a bɛdu baabi no woman ni freedom kakra bi osi o osi we sɛ wahyɛ me so ana afi de mepie de ne ma menyɛ nea ne memesi ne nyina meyɛ hwem because me ofie ne de na me she prison na mepie de ne daddy is not here, mommy is not here, let me do whatever I want me ya ma no pra no abetena fie nti yes say you be use the authoritative na ye ni na adwea bom na ye interested na sa ayonkofa no ebe o na communication no be o na akola no be hu senti a o se niema bi wo ho a ni so ye
na akola na tumi anyi oye papa yen hwe abatete asema ye kan ebi ma yama eno nyam ne kunimdi aba ahwema no nyam omo ebi so de age ho isi den na ebanesa mame fa we ntudwa obetim the text message and on WhatsApp afa 0270 191971 0270 191971 na oko Facebook so a obehu yen clear we are live we are streaming live on Okoman Radio oko Facebook and check wa hwe Okoman Radio search and then like the page na wa share enso so e dia mai na enikita ho papa wo hwe nkoda no senior wo ko bo wa ne ba no e won nchen ande na ma mekan we different opia bontia we different obi timba I me hu ba asoma si okrom no Jesus me ba asoma si me nyini na so nya kwanya kakra no na mama ke osime ene na mesim kakra nsa na me kwa mako no no wo na abu so ofia we digidi kakra o drop bontin so a we boko nto bi kwa so ba ne be ye subia e fata me ba kwesi ofia crowd enti papa what account for that double standard in the character? What accounts for that? Parenting. One of the most important rules and as a principles of parenting. Ni awo ye no. Enu ni edi kan pa abofra ne esua. What you do matters. Inti abofra no hwe usuban na ode ayono so ne de enkola so mo wo between 1 year to 6 years one ne ye bibia say o de book to ha oba no so de ne book beto ha ofi school ba unyi watare ya on person no so yi na tare usually your show Senkola ehu double standards ewo mu a eno nso ka ho ema womo nso womo play double standards ewo baso wanim a onim se me dasa suban we dia ya behweme but watch ne say yetumi twantro enti ene mi ntwantro no wanim na emu wanim no meka no kre nemu wachi mechantro intino one of the things that accounts for is yen kasa yen suban obi be hwehwe wa ka kire oba no say kan say mini ho ka ten say mini ho abrawo ho say oba no badwin ma be ka say me papa say me kan kire o say mini oni ho enti yen hwe yen suban say awofo nia umpese obana ebe ye no na suban a umpese obana be danedi no wonso men na sa suban no edi empo ewo oba no echi not only in the presence of your children na emu nsenkola no kra enni hono ma men na sa suban na edi if you say so no so ekokote ewo ba bi say me nso me papa akwa di da sa suban we edia senia wo baby sa o fi on tesa na no so beka si o be papa o fi a on tesa na wasua Okoman Radio say ne ka say oyowofo a one the first teacher of the child oni abofra no cheche ni ya odi kan ti oni ye na usu na oban no na obeta yafa say wo mu nyi koda yi nyi ye no mu ni ye say na abofra de waka wo say ebia devotion ne timelines de ye niema na no counseling boy kakra see wo paja oyi nuaba. How do we manage that one? Say akola paja, especially at adolescent age. Ono a onyi onye ono so a onsa. But in the features she say wenyin. Opese wuja ne pema no. Ade ba kwa obetumi dia ye e dia aboa akola na at that stage ne say who take a decision concerning akola na one no bedwen abom. Se na medi kankan no. Oh adwoa ya hihye menu no menini na na hihye e na nka yesi edi ampesi ona menu nanso meni kontomire frɛ wo
na me ni ntoro afre wo nti wo susu se yenya den ase o ma yedi mu ankeye yedi mu ache na wahwe niema wo fie o adwa waka mu nanso niema wo fie ho no kire se emu ye kase ye nua enye nti mi mo mi susu se esan se nkuruma fresh fridge minti mi endi banku esan se woni akola no adwen boma kompen kro no wahu se we nti na me se yenye se no obete wase nanso woni ho by force yendi banku for reason the nti a yendi banku ni ho na yeni na ya hye menu se ya mpese ni edi no obekasa akola no mbu ade nso no nya ye den ente wase ye nti ade ba kwa ye de ye ne se ye ne omususu ne ma ho bom o me koto school mpaboa o pe kala ben mu school kala ye black and brown ni mu de he na mento asi o ma black o pe ne sen mi ameko no makochusu oni ni na akọ no no ayi mpaboa na hye na wahye ebi odu wa choose color bi wine o adwa onim se misika sem nye wine a wo toyi ye ekọ na wo san sha akọ ba bia emboa ene ntade bebre enko nti me nko a ankafa brown ana black se na ebe ya obetumi di asha atade bia esa ne se oni akola na susu ho ansa na wo ta ma no obete wase na ekoye se eye nhye so dia ene na time bia that conflict will be there, especially at the adolescent level, because of course when you also open say wo hye no so when you no so nwa so niska o ade ba kwa ho no nti sane ya ne omu ebe take decisions together will solve that problem ebiom manenti asese onyi onsu asane obeje ne ho atum obe accept ne ho sane ote, because the period of adolescence is associated with stress and then a lot of so many things. Iti ote ase say obe accept ne ho sane ote no we hu ne strength and the weaknesses any situation o woman eno boa no ma otumi emove on in life. Okoman Radio. I think for say otia ene ye ka abata ye ho asem say besi atete ye mofra na omatimi afa Yesu na ye de ne ye pa ahye omumu na ma oman no ehaw efa mabun aye ginsem no so ate nti utie bia na wososo de bi ahye okotodwo metime de wososo wanu di sem aba 0270191971 0270191971 WhatsApp and text message betimi aba na uko aye Facebook so a be hwe Okoman Radio 97.1 na watimi a join udu ha like page no na esan share emai na entimi enye kama anopai aka meet be say du nwotwe pepepe na no ndo abone sori so anisa ene enkoda yi anyi papa okosuku yenkobi yen ne kosuku say boarding school say day that hours no yenya yeba no attention and I say ono so nya attention ogodi nipa bi nsem ansa na no kra na enhwe efie adwuma efie adwuma no nsu sa akoda ni sua ya ebebo no a dama bia o start national service ofina ofo nchen a obetimi akotena obusuani bi wadamfo bi enchen boarding house no mni ade wo so da esu bi adi kire se yatete no enti baba eno ne be ne sei yo nedi ka se emfa adwuma e bro ne so emma no akodai oya choba osenie kwadwo ne de no wona amanti sen school na choba ya kodai nyina so na hebo mo ya no ayese baba kabi yo another rule of parenting say you must set rules as I say akola no ehu se mra a edahoni me sorry anopa me plot ni me portion a me pra ni me paper ha se nkwala no dɔɔso a ene we paper form a ɔkyena ɔbɛpra ade akye a ɔbɛyɛ bibi foforo wo che no in such a way say obia bɛyɛ
bibia ebi na wo set rules ne nso a kyerɛ wɔn ase explain kyerɛ wɔn sɛ rintia rules no ya hyehyɛ ne ayɛ ne sei ne nkola ne nyi sɛ ne ɔka ayɛ no memma du baabi a obia ɛwɔ phone na edu time bi a obia nkasa no obia te ne phone akyi wohwɛ na ugya ne saa ebre bi bedu no wɔn nkasa wɔn ho ɛne mo awofo no ntem akasa kra ɛbɛyira internet sɛ wotumi hyehyɛ mmara bi sɛ yɛwɔ bere a obia de ne phone bɛto hɔ na yɛdidi yɛn ho nkɔmɔ sɛ TV ne yɛn nyinaa yɛhwɛ abom a ne yɛn nyinaa yɛhwɛ bom sɛ abusua ɛkyerɛ kɔla no sɛ wɔ mu sɛ yɛkɔ technological age mu na emu yɛsan wɔ abusua a yɛsɛ sɛ yɛtumi edidi yɛn ho nkɔmɔ ɔkɔ school wonni hɔ na emu no ɔwɔfoɔ de ɛsɛ sɛ ɔpɛ kwan bi a school hɔ no mu no ɛbɛyɛ te sɛnea ɔwɔ hɔ wode abafra no ahyɛ teacher ni bi nsa a responsible teacher a wohwɛ na ɔyɛ ɔwɔfoɔ a ɔtea akɔda a ɛyɛ yie teacherfoɔ bi wɔ hɔ no ma wode wobɛgya na boarding house nso ɔbɛma na ba bɛtena ne dɛm ahwɛ TV saa akɔla na adesua koraa onya kwan nsua enti wopɛ a responsible teacher na wode woba no agya no enti tia wode tete no wɔ fie no ɔwɔ school no partially ɛbɛtoa so enti at every point in time no na ogu so ɛwɔ entitie mu ɔkɔ university deɛ ontumi ɛmfa no ɛnkɔnkɔhyɛ lecturer bi ansa nanso your presence must be felt say wɔn wɔ phones anopa sending on devotion we make sure say what kind devotion no we responded to it you check on them at every point in time na na they are on their toes until say one more reverso na umbe feel in chain Okoman Radio. Where my personal experience. Me shed kwaya me papa efa so edi raising yen whilst growing up. I shall me crying baby na debia is at the back of my mind say me so me practices are den. Yes, sorry anopa umpo wona wada blessed den. Devotion. Anopa 5 o'clock. When you're devotion, you are not permitted to do anything. You're sorry na. You're sorry na. I know was sorry to you. Ne da intina. Any night ni adini na ni na betena se. Na ya to nyum kakra bompae. Na yesu nyame asem. Ye wia say previous day no. Ntokwa because wa that time no and ye settle. Ye we ni na we are having a new day. We are moving on. Ye go school because me wo. Secondary school ukobeka cho se ko SU na funny enough SU time no unim ne ebeye me kai say me wo new jabin me lead the Bible study am say papa na wa betnem bia o tie oboniti nko I was like na time na papa e ba school ha me hu no na watumi hu SU time na we hu say at this particular time me ni baby a me na me te SU dem ahwehwe ma group a me wo ma me lead wa betnem ko de inja kra we jam just say I was just shocked but me hu say e kwan a offer so de monitor apart from say no de me ahye teachers na teachers more than 3 na monitor me school na me ankasa minim na ba ko de minim say me nema word ho nti minim say ye o hwe me but na say na ada 2-3 teachers wo hwa omo monitor me omo man feedback nti awofo ye wa asede na say ye wa sudi say ye de akola na ko school no nko an ye enough na mom ni akola no ye no you should be interested in it and you should find ways and means of monitoring it
me kai me wo UCC me papa ko trek there is no way am papa ba betwem wo cape on fa ke adia sa said den very sure me kai one time bi obai na okura ne ho niema bayre kontomre eden otoyato sachet bag no bedu Porters Lodge Porters yi person mo je niema de ba o se da onu abasua obesra ne ba me roommates no obi a partner we o sugar am se hwe nanim na ha manim na Porters the relationship no papa wo no eye nwanwa okwa me say omo hwe de 90 no mo hwe me 90 say me sugar daddy omo hwe de nim I say oh it's my daughter na e di nkomo and me who say esua de pa ma afoforo inti yanso ese yetumi hwe na yesua saade no the way I ne nkola ne be relate ene se na ye be monitor won no eno be boa ma sa kola no mpo echima nani be ba no so I say edu ba bi kura say no negotiate niema ubisa no wadwe ne say wo we hu emfa so na say o man attention okasa o ten waso na utie na o mo bia o de aman dan say wo fun age o attention o call bi wadamfo bi football bi Arsenal bi any ade I think say awofu besua na watie no mama friend attention I think say ebeye as I say or respect one you give them the due respect senya obe ebu a wode be ma ofufuro bia no sa obu na necessary wode ma womo tin say ubu bia you respect that person's opinion said ye tie bia ubu ne opinion no na won so wo de opinion aba na emu no de bia won hu say be bia wonam no wo wa fa hopen nti so wa adwen we na se won so wo wa adwen we a motena se na mususu na maka ebomu a enkola epe nchiremu wo ya wo honum a eye won say won so wo nyansa pa nti ne se o ka kire ne se aha wo fe yemfa honum a o penchiremu nti ense so fa ho me little boy be 4 years na ne we your pepper na some pep kapa why o ka bibia che na why o pesa o ti because na ntini me say ya me and say so ye bibi we ha na me say be say why did you do that yes I won't so no so penchiremu bi na o de ama ehu hia say ye bebu on na bibia ye be ka kire won bia no yenya emu enchiremu ema won oye 97.1 Okoman Kasa Jumadi a committee base and watch near sorry so betimi afre 0270191971 now so pursue the back when be twem now they twem 0270191971 o pursue the back be twem papa yen hwe enne kwada ba se de esi hunu niam afa oman parenting ekoso uyo dwadini uye chechireni wadwuma woye unya daje nti brebe na betim kwada na bo bia wapo adwuma no we was my bre me ko heme match ne asena o ma jejejejeje adwa adwana kra frewa brebe na kwada ni nyi no se ma make asa papa besra no ene bia toda betim kra ko cinema ko film bia tena car ni ko bia wa chene driving brebe na was ye ne mofra ne bo na papa bo yan kakra yo obi ewo koko na so obi wa japade kese bi a se ne o ma na ni ku ho no saa na sese yenso ye ma ye ni ku ye ma ho if you say we ye japade kese e mai nti one we have to make time for them oba ebe ya so den a openya jokumo se onwo akola boneda osi obi nima bayen
mmerɛ kakraa bi anka wobɛnya ama no anka ebetumi ayi na fi baabi bi a anka ɔfa emo wode wo asena match bi akɔhyɛ hɔ ɛno nti wanya brɛ ama no sɛ wonya brɛ ma no mpokura wotumi ka kyerɛ ne sɛ ebia na ɔpa wa baby sa asɛm bi wosi o ma menhwɛ me ball yi nwie me wia pa wasɛm ya wo bi sɛ me boa wo wie ya penso na wakɔ attend to no enemafo aba ne nkola na aba no wɔn nte sɛ yɛn they want an explanation for everything tete no na nia yɛbɛka kyerɛ wa ne sɛ wokɔ adware a yɛn tonyom sɛ ɛyɛ die nti ɛna yɛn tonyom a ɛhɔ deɛ yɛmisa na emu ɛnɛ nkola ne deɛ ɛsɛ sɛ utumi ɛkyerɛ no ɛnu nti yɛsɛ sɛ awofoɔ yɛn so yɛ step it up yɛn game na yɛ meet wɔn ɛwɔ baabi a wɔn wɔwɔ ɛnɛ nkola ne nyinaa wɔnim sɛnea yɛkɔ internet so nti nneɛma no bi wɔ hɔ a ɔno koraa akɔhwehwɛ akɔ research ansa na ɔba abɛbisa wo nti wo nso wɔ awofoɔ no wo nso ankɔ research anhwehwɛ emu bi a wobɛhu sɛ ohun sɛ wowɔ fam nti ne sɛ ɔpɛ information a ɔmɛbisa wo ɔbɛkɔ akɔbisa obi a ɔfeel sɛ ɔno ɛwɔ soro na ɛhɔ na wanhwɛ ne yie a na bia na onipa no amfa kwan pa a ɛsɛ sɛ ɔde na ɛfa so nti ɛsɛ sɛ yɛ step up yɛn game Okoman Radio anapɛ yɛm sɛ yɛde ba awia ne sa kada na nyi sesei yɛnwuma asɛm nom ne ade sukuu wawie aware sɛm ne ade. Let's look at that. How do you prepare them? Ebi na meka sɛ kyerɛ sɛ onya de afa brefi onya ka fa ma okunu. How do you prepare them? Sɛ onkoye oboafo enu sɛ wo no yere wo no okunu ene ye musu ne moban no ye ne a ahyakwada na atade sesei ama adua no adbedura na mana hu sɛ senior no. And what are the ways your time prepare for aware sesabri adwa wadum panin fie so unya be ma sɛ o yesi ana sɛ kwadwo so unya me de obisa me ameka sɛ enkoda ne ko represent yen enti sɛ kono anye ne ma yi a sɛ ma na mutabre o ma me ade ti yi na and baba, how do we put up papa mama obram mama me kyerɛ college no opese ofre na ba show ni so a 0270 191 970 0270 191 971 betimi afre. Okay, mama Kasa. Yen shada ni time akaso akola na di 15 years and 20 years inti that time me they were doing paying fe so e so worry nini na ejina nkita hundi a ekoso wo awofo ene omumem se awofo ne ye the type a oye opener wumpo wumbisa na akola na nkasa abeka kiro so dada anama abrante bi aka asem bi sei a kire me ono besusu hu enya de odi besiu ba se wo ye the type a wo ye hen wo ma no kwan na oni ni nkomo a eno na obeye e de asiu na mpem bebre sex education ye bibia eye awofo bebre den se omuni omumma bedi sa na ma no ho nkomo nti wo behwe no na the unfortunate has happened oni hunim die anaso bedi na namfofo achi adie na ombeka mentwa nkoda bebre sesei wono mkwa fichira na ne kan administration no abona dan fama ne zo enko ne kope to ne ye kan so bebo na mame amane na wa futo kakra man kosua bi amana fle special chest special break die why special so bi ne ho kan wa kwanse ya enti senia wo kan di nkomo nti ehu hia se akola ni nyara adolescent nick titrima no bra wa bu ne bra no say by that time there ohun niema bi oya nsunsuan so ebeba so obenyinsen ana se ede yare ana bibi bebre no na wa kire ne sania ode ne ho besie ye di kan obesie no na ode ne ho besie ne sania one mmema na ma nante ebeye na niema bi ete sa no anto no
Make I say growing up, me papa say walk at me. Or be maybe yes or for no what I can win and I boot. Butu no. Oma weapon. Sa de na she bitim pa. No ka je me say enye ye nwura mbema dem into ye hwana na osoma me a me ba me gina ugeta no. In collaborate aye vulnerable to some of these things. Obi to me soma no okotade oba o se fato dem obekọ orem a na we rape no. Eye na nka wo fo ni o madi nkomo wo sa na ma no. O obema bi so mu abeka kire me. Oye say abeka kire me. Men nwura be ma dem ne sa na ma na mani na. Me nje ni say akola no ebe fini pe maka say okora on the ondwe adwimbo ni bia oba wa ho oden ye say be ma chichirewa. Nanso onim sa de na the back of the mind no onim say be ma somawa o de okowie kura gina bonti na fa na ade ma na. Me nje ni say obi betime take advantage of akola no. Intini ni na gina kasa ye be ka kire omne enkyerɛkyerɛ ye de be den e de be mom na ye hu namfofo nso omo ne omo enam me kai papa oba fia ugina gate anu a o se o ye suspect obi oba fia ontumi nhye dan ba fia mbechia no kyese wuni adwen pa wo tim nti oba me fechiri be bon firma wo o pesa oba bechia da ho adi mpacho mini mehwehwe part oh tenase o papa ne hwan and the questions in the obeji bia fine now so obisa the questions you know who say you are good no obisa okope na papa de obisa obisa or your brother obi abefia okoya or no tenase a or your brother no obisa no person who say nipa ne ye Christoniana yen language a ye adapt to ofionti obeka wo te hwa won te ase but me am you obisa me no me meti ase nti mo as a family no so you can have your own way am ka ho asem anapai o here your Facebook ne so a Javakufu Bati Jeff anapai o tie nka ya mo ache umpo mu today was good morning from the entire team at Shoe Fabric. Keep up the good work. Shoe Fabric for all me affiliate sisters. They are member of the team. And I pay mama chain Shoe Fabric for Jeffaku Watin back when they say beauty and name Moamonia. And I pay mama nache Mokoswa na Mumo Juma na Yemfa Emoka Manigana my enche Namudi Shoe Abre near Shishe na Yakasani Yeka. Yeah, one for you was nice show. Keep up the good work. Yow, umpomo today. Yow or compassion Ghana. Yow anapai yamoachi. Do I say okoswa na udienchi. Adidam was a great show. Yes, Yenya Kelvin. Eugene Palmer was a great. Nana Asare Frempong was a good work. Voice of Okwapiman. Anapai rapia pa ne asore so anisa. Ente se no. Ohia mabun ni se ne kwa. Ujidi se awofo no aye. Dia tun senia so a ana senia ni a yabodwuma hwe mabu nano odwure ni ma mehunu ye ye tinkwada na be Ghana dachi bi be ministers ene yewu we doctor odubeja is friend say surgical table so kra ba bagina ni kakra na wa be twe shisha papa we say we've done a good work as parents ebiaye dodo na so on a scale you feel you know ensenia ni say ye de ni nyina egu mu de a ye nto ye janom tutu ne amase ya tutu ne amase times no e won challenges social media e kan na social media ni ho TV e ni ho enti o papa be ka che onu betie kania ya he enne internet inti akola ketwa a wedi 17 years etumi ekoye adwuma bi ewo na omo so omo friend fraud e ma abu o sa akola wadi ahe ni aminim na meka 17 na papa 17 do akokra o 17 do akokra o oni akokra tu etumi ekoye se ni omo kan se friend fraud e ma ni abi hu an so kravenza oh papa we don't Mercedes Benz now tipe na about the car ba fie enti emma say parenting is very challenging enti se one deliberate on service form edin na so say
ya yire ye ho Abano pay say asemu ya asema e wo say san ba second enti ye behwe ni asan abopini ho na ya kamun sembiem san se oman nya emabu atete wo mo a wo ntete na owo ahohyeso e wo niema ho a megidi se omo esusu niema ho a obesu hu mienu no wasegina epa ebe board no akasa bra bom na mpo oyoba obemo okonya ho kani a atimi aboa no no so no se na se die se e wo se otete ne ma ema ne sefata Kristo mu ekramoni so sefata eza za Bible ka se awofo kra me ehye mabufuo na okaka nsem bi kire oba na osabufuo na na kwanya ma wanya edem bia beda ne trim na ema so beru so ye bema na boafo nye se obeye ohun ayi oba kokonini ukunu ka ba ko a titru decision take ankoda nanim debi kwajo kodware ne debi mani dware mani pray nwi aso kodware kwajo ana ocheremani pray nwi aso kodware na tumi no ama be mene no edu de o kan ya no ba na account onim wa na I call power play and sana ne me kan yi koda ye boni a wonti ano papa ba na yeso ye ba open tema edidi akoda na so tutu sana otufie na wo eni ade nti enya bre ni adaje na ye fatete ye ma ne be nyakopon be hu ye mobo aboya na ne ekwedie say edigu seniani a memom de meka say de na be 40% to 60% ye on done work I was say na etimi enya kana na internet ni one ubanete ha ono bi wo America kasa TV baby open o chim de to edio TV ba ko pe etumi nya be 240 channels right and so yentete na nanka ye ba ko pe you do no you do no chese na nyina mu no ya mama kana yanko fa ho ne mo fra ne ntema to da ne yankopon bo a to nsupagu na za mo fra ne kwa no ma say de sen koda so mo bre mo asema mawofo na mo jo mo tete ne ade nti ne nyina mu no yemi ani na enye ne yebeye ehwe ne yankopon betimi aye ede aka ho aman nti ebeda masese mo nya abre na mbebo ebesen hia bi ne ato aso Mrs. Patience Quest oye counselor ne checheni ewo eye PCE President College of Education Kane PTC achire ne nwawo Pinido Noble House na afutumreku umudi edindia ni me wa beta no me chechire me mu na papa so Ajima Krantin ono se presbyter ewo Grace Congregation of President of Ghana ewo akopon kwapem the sabos da kono na senior presbyter na o control affairs ni ade na mbayo se essential opajan ho na we papa sofo na en papa praise for the on be ko say free kura no abakro mu ala nyame juma ba bia asempa ne hia bia abekọ yeso na mkrom na mkura se nyina ye yakopon kan ana pa ye beda mpani ase na ya hebre na ya sa abaso biem na ya beto aso abadete ena form enye ni sei ente ene DJ Vibes echinchim fidie no ede emayen ena DJ Zigibi enso technical ene team honde wanya kwadwo kra kagum pa kwese je producer courage mabonachidom kwese citizen and parents kwese je kwese be obi anope mo achi ono so yes producer otai achi den jefa kufu bati be obi anope also oti enka yada wase se onso call so ebo ayen asemo ya sem papa batiti se de aye bibia ho na so nyina mu ebe bo modern aye fomu de aye de yakopon ebetimi aboaye amanaye abatiti kane mu ameka sema na watie papa ka sema na watie ene de okay na ba challenge you oka osi B oka B osi A ye bo yakopon paye na omoaye idana pai medin ede Kofi Ansong Baffour yakopon ya adomo Yesu ama china ebe se hia ha na ebe bobo ensem eho emamomoni ha ejeme odeshi
Okoman Radio 97.1. Bad example, cause the bunch just to eat from the incinerator. For friend and ketupa, or born branchy, or any. Shamba Pampana, that chibi when the man go grassy. Did you bury in a dachibi, a friend of Mamma Papa? Missy. Shamba Pampana, that chibi, a friend of Mamma Papa. Shamba Pampana, that chibi, a friend of Mamma Papa. Okoman Radio 97.1. Choba kwampana dachi bi efweno mapapa. Abofran ye din apeni kan biche wayeti. Na nipa behwe ye na nadaka mnyamani na sanhovoy. One would have been careful, one would have lost his treasure, brother. Or in Fuaba, or city, yes, enough for rebound. Sorry, get a chair, sorry, I'm around. And Brabwemo, in Pias, yeah, we know, oh boy. Obedi, Charlie, the Amindia, can grow in a Buadonia. Sansa Sisu, Obini, about the Entrapadu. Ninti Chamba, Canada, Okoman Radio 97.1. Choba kwampana dachibi ya fueno mama pa. Ezi. Choba kwampana dachibi ya fueno mama pa. 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 Okoman from Abankenyo, Kenya Kra, must say baby ya. Uni size what? Ayo Okoman Radio 97.1. Yaba. Hey, station with your man Kenya. Okoman Radio 97.1. Hey. Okoman Kapim. Okoman Radio 97.1. Okoman Radio 97.1. So now the other bells, many will be the other French all day. Okoman Radio 97.1. Station with your man Kenya. Okoman Radio 97.1. Yakoda, Yasim Obianido.
What the Amaya Kenya, Perume. Odoya Kukumo, dear. A video chassis of problem. A British chassis and Okoman Radio, 97.1. A son about one of my knee. Son of Dotia. The only Subuna de Kitobio, Odomo, Dumido. Kankaza when you're feeling for dear. And you know where we are cruel. Muno, no one, Odomini. Sunny and you are in the Sikatuano, Sansuna, David, anyway. But I want to let you know, make a beati, I won't fake. Hold us in cool all day, yeah. Okoman Radio 97.1. Okoman Radio 97.1. And I'm in the Kasa Pamo. I put 10 in the promo, baby, choose why I put some me day. And so much rather send you. I can't say I'm going in a war. Could you then tell me what you have to say? All day. I fancy some of fun, I have fun, young copper. Now when you're futupa, now come up and say, oh, brother. Tell you what's super mammy. Now say, many know who to are. Titi, I'm a brother, my tea, baby, midday. Yeah. Okoman Radio 97.1. Oh, yeah. I'm going. Yeah. 97.1 FM is rocking. We are blazing. And I'm in the Kasa from why alright. Doesn't cool. Okoman Radio 97.1. 97.1 FM is rocking. We are blazing. So about to not say, Obidum, dear mamma, no. Never me say, on that the sound. I did not do a sin in a damn with you. It's your damn man, sir. Oh, yes, Timo. A banner against the former scene. When he's a mini bill, it's a great crime, sir. Madame Papa, I could tell you I am monsieur. Your father was my quotidian soon. Young corner, brother. Now, I don't know me, babe. On the power to Okoman Radio 97.1. Alright. Yeah. Alright. Okoman Radio 97.1. We are the Sammy from your grunting. I'm a Sulima, Macumemura. I'll die away. Put on at the sense of she when you are so you are. I'll die away now. What you meant to Masuhima. We are the Sammy We are blessed. We are the Sammy from your grunting. I'm a Sulima, Macumemura. Mesunima, 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 Macumemu, Mesunima. Mesunima, 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 Mesunima.
Okoman Radio 97.1. We are the shaman who are grunting, I'm missing my come. When they make the shaman from your grunting, I'm missing my come. Okoman Radio. Okoman Radio, yes, baby. Okoman Radio, yes, baby. Obahima, Saubada, Ohoniama, May Mama, a Mamma Quanson, Madrid down, and my one who said, we are him. We are the shaman who are grunting, I'm missing him, Macume. We are the shaman from your grunting, I'm missing him, Macume. Messunima, 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 Macume, Messunima, I don't yet wear Messunima, Macume, Messunima, 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 Macume, Messunima, we are blazing. Okoman Kasa, Okoman Radio 97.1. Okoman Kasa, Okoman Radio 97.1. Okoman Kasa, Okoman Radio 97.1. My radio. And a day, the background, and my mom would say, what don't you any baby, I just said, Wakume, why? We are the shaman who are grunting, I'm missing Makume. We are the shaman, I'm missing Makume. Messunima, Messunima. Messunima, Macume, Messunima, I don't yet wear Messunima, Macume, Messunima. We are blazing. Messunima, I don't yet wear Messunima. I don't say we are. Mammy, family to so. Messunima, Macume Munti. Mammy, family to so. Muna say we are. Mammy, family to so. Okoman Kasa, Okoman Radio 97.1. Okoman, Ebieni, Ekramute. Yo, Mabrawa, Boba, Pepa, I want to be Bobasia. Boba, Pepa, Jeremiah. I would let me be in that booty. Yo, the better now, the way, I should have people. I want to be able to Okoman Radio 97.1. But then they travel with that. That I would have, I was looking for. And say, yeah, bro.
rocking. Oh yeah, blazing. Okoman Radio, yes, baby. Okoman Radio, 97.1. Okoman Radio, 97.1. Okoman Radio, yes, baby. Okoman Radio. FM is rocking. We are blazing. I come on, someone you're not to the water. The young can in a matter. The media see the answer, my BS. I see a young in a maybe. A dear Purana, we never be a some bank Purana, we can be one. I come on, someone you're not to the water. The young can in a matter. The young in a Sumaya. Yes, so my BS. I see a in a lady. A dear Purana, we never be a some bank Purana, we can't be one. I could breathe, try me. 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 Okoman Radio, 97.1. See a toya na one tia. A tia young so I move on. A bow, a bomb home. And you want me one ya. It's been a bull for I. A bam won't want some. Utia see ya. Up in a swam of Peneso. See a toya na mantia. A tia young so I move on. A bow, a bomb home. And you want me one ya. Listening, yeah, bro. Yeah, but won't want some wine. I could breathe, try me. 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 Give me a mosquito. I see, and 97.1 FM is rocking. We are blazing. Minam sa
Ubukrana boy bia chimiami. Minam sa. Ubukrana boy bia chimiami. Azam wawano. Azam wawano. Azam wawano. Azam wawano. And the 7.1 FM is rocking. We are blazing. And the 7.1 FM is rocking. We are blazing. Okoman Radio 97.1. Okoman Radio 97.1. Okoman Radio, yeah, baby. Kuma bedin kuni me if yabu jujuwa abaya baby ade bi so achu me mama mi ti masema ya me dede Kofi e boss jina be Okoman Radio 97.1. Yeah, abusuafo de yesremu ada say yatwa mudwam ukọ ayase na koye misia nka bobi ba na yebese ye kan si we de madaroma itwa mudwam na ye de nka boya fam ayokoma radio ediokron enson akiripo ba ko asoni obubo bosumi eda edikan kra enie yamu nyina se mamu nyina kwa ba yamu nhira mo mamuti okoma mfia no pa kopuma anwumre radio station dudu nyina da moyi se Okoman kwa na mubeti onyankopon kwa mtwedi ampon abrasemadu kata hwere pambo wonhyira mu nyina obi a woti Okoman bia nyame nhyira yedamase papa nso se munya abre ne adaje na muditie ye ena Okoman Kasa adwumadi ma filia DJ Donzi wadaroma se mekasa wia na odo ya kabibi kira me no na wasensi subio mfama kwa bia ha neba no ekiri ebeka wonsem ye abusuafo anopa mimidi de kwa me ohene da akọ metelizifo nyina mrantie hene chiekapimfo nyinara ye tumirika dia na ye de akpasa ekwa akosi eye Peace Montzore eho ana anopa ye kwa akogina mu ede afiri ede ababesi eye ne bewie kra no na omoje mofra no efi eye bosome makoma